시작을 좀 모르겠습니다. 인드바이르, مين ده يرخن؟ 반, 반. 가면서 문구툴이 있어요, 문구툴. ممكن تقول تشينا؟ 누구, 누구 배는? 네, اه 네, 네. 문구툴. 가면서 문구세영 사모님. 반, 네. 음, 그 다음에 잉크바이르, 반, 그 다음에 바이갈르, 네. 배나, 네, 바이갈르. 그 다음 어윤, 어윤. 그 다음에 남질마, 네. 네, شوية. 바승수롱도 왔네요. 바승수롱. مهم. 네네. 가만 있어라. 그러면 여기 나랑결을 왔어요, 나랑결을. 나랑 그렇게 찌르면 빌려. 안 어, 오는 거 나랑, 들어. 오늘 조금 늦는다고 그랬지요? 오늘 9시 나랑 좀 반까지. 잘 치셨어. 어디다 보지? 나랑 언니가 지금 9시 반까지 어디다 어쩌다 그랬어. 네, 퇴근하고 들었군요. 들어오신다고 했었어요. 예. 그 다음에 언흥, 어느 거 주시면은 언흥, 반, 계시네요. 들어오시긴 했네요. 반, 반, 예, 반. 가만있어. 가만있어. 이름 안 부르신 분 있어요? 니는 한 떴다고 хүмүүс байгаа л уу. 예, 아직은 다 들어오신 것 같은데. 예. 그러면은, 음, 그러면은 여기, 그, 아까 나랑계를, 있어 뭐. 마스카가 없으면, 마스스로, 네, 뒤에 또 벌써, 또 또. 다른 것 같아요. 그리고, 먼저 이제 강의 시작하기 전에, 다르항에는 금요일 날 가려고 생각합니다. За хэдийд хичээл эхлэхээс өмнө дархан руу энэ 5 өдөр очих бодолтой байгаа гэсэн юм биш. 여기 아침에 일찍 가면 아마도 한 10시나 11시 정도에는 도착할 것 같아요. Тэгээ эндээс өглөө хөдлөх болохоор 10 юм 11 цаг гэхэд очих ба. 네. 그렇게 하고, 그 다음에 이번에 졸업하는 민드바이르하고 뭉크틀, 그 다음에 어윤, 그 다음에 잉크바이르는 이따가 이제 강의 끝나고 나서 잠깐 좀 이야기를 하겠습니다. Тэгэхээр өнөөдөр нөгөө нэг төгсөж байгаа минь хоёр мөнгөнд тул оюун инх хоёр нар хичээлийн дараа жоохон ярилцах хэрэгтэй байгаа шүү. 네, 아시고요. 이번에 강의는 현호이가 전우생하게 Уултаараа би 5 өдөр байхгүй байгаа шүү. Бас гагч та дарахны Манжидмаа хэмээн тий. ихтэй холбогдоод тэгээд уулзчихна. Бас гагч та дарахны хэмээн тий. Тэ. 목사님, 네, 이번 주 금요일 날 바성스러운 씨가 네, 다랑이 안 계실 거래요. 네, 네, 그래요. 음. Ховд руу нөгөө би казак ажиллаараа ховд руу явж байгаа. Сайн мэдээний ажил. 헙도로 가신대요. 다른 지역으로 네, 그 전도하러 가신대요. 네, 그래요. 네. 자, 저기 Тэр 그러면 2 өдөр уулзах санаатай байгаа штэ. 다 헙도로 이렇게 먹어요? Тий, 아, хотод 2 өдөр. 그리고 이 바승선 언니는 네, 이번 주 금요일 날 못 만나겠지만 다음 네, 주 화요일 날 거기 울란바토르에서 목사님을 만나러 오신대요. 네, 그래요. 네. 그렇게 하시고, 자, 이번에는 여기 에, 강의를 베드로전서로 강의합니다. 존 후서. 네. 자, 오늘따라 сэтгэл эхлээд Питер номыг үзэх гэж байгаа. 지난번에 좀 시간표에 목사님 목소리가 들리다 안 방문을 들리다 안 해요. 왜 이게
아니, 여기 잘 들리는데. 예, 잠깐만요. 이게 지금 외부 마이크를 쓰고 있기 때문에 이게, 아, 아, 지금 잘 들리나요? 이제 좀 아, 들리게. 그러니까 이게 네. 지금 외부 마이크를 쓰고 있어요, 지금. 그래서 여기, 아니, 목사님, 그 가 마이크가 문제인 것 같은데, 그래서 그 들리다 안 들리다, 그 와이파이가 잘 안 되는데 잘 안 들리는 것처럼 그렇게 들리세요. 이제 그래요? 괜찮은데, 네, 음, 이제 괜찮긴 하네요. 아, 아, 그러니까 지금은 어떤가요? 아, 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 네, 아, 지금은 괜찮아요, 목사님. 지금 아까보다 더 나은 것 같아요. 네, 훨 나요. 그러면은 요거 그냥 마이크를 빼버릴게요. 음, 그냥 지금 노트북에 있는 마이크로 이렇게 좀 할게요. 그러면 네, 자 이번에는 베드로 전서를 공부합니다. За хэдүүлээ нэгдүгээр Петрос эхэлж байгаа. Өнөөдрөөс. 특별히 우리가 베드로 전서를 통해서 우리가 이번에 한번 좀 생각해 볼 수 있는 것은 고난이 다가올 때 우리가 어떻게 그 고난을 통과할 것인가라는 주제를 배우게 될 겁니다. За хэдүүлээ 1 2 дугаар Петр номоор дамжуулаад энэ үйлрэлд тань руу ингээд асуудал, зовлон, тэг бэрхшээлүүд ингээд хүмүүс рүү ирдэг. Гэхдээ тэр үед тэдгээр зүйлсүүдийг хэдүүлээ хэрхэн давах талаар үзцэх болно. 베드로 전서를 기록한 사람은 먼저 사도 베드로입니다. Энэ Петр номыг бичсэн хүн бол Илч Петр байгаа тийм ээ. 이 베드로 전서나 후서 속에 있는 내용이라든지 여러 가지 상황이라든지 그것을 볼 때 베드로라고 하는 것은 부정할 수 없는 사실이에요. Мгм. За тэг бид нэр одоо энэ 1 2 дугаар дамжуулаад тийм Петрийн номыг харахаар Петрийн талаар бас ингээ үннийг бас мэдэх болно. 특별히 베드로 전서나 후서를 통해서 우리가 한번 좀 생각해 볼 수 있는 부분은 사도 바울과의 어떤 연관성입니다. Мгм. Тэгээ ялангуяа хэдүүлээ энэ 1 2 дугаар Петрээс бас Илч Петрийн талаар агуулгуудыг үүсэх болгондоо Илч Петрийн талаар бас ингээ холбоотой зүйлсүүдийг харах болно. 자, 이게 베드로와 사도 바울이 교제하고 있었다는 내용은 우리가 베드로 후서 3장 15절로 16절, 3장 15절로 36 16절이요. 15절로 16절. Тэгээ бас юу 2 дугаар Петрийг харах юм бол 2 дугаар Петр 3-ын 15-аас 16-ыг харах юм бол тэрэн дээр Илч Петр болон Паул нарын одоо үнэхэрлийн талаараас харах боломжтой. 또 갈라디아서 1장 18절, Галаад 1-18 дээр бас байгаа. 또 2장 1절로 21절에 보면 사도 바울과의 어떤 연관되어 있는 부분들을 알 수가 있습니다. 네. 2장은 베드로인가요, 목사님? 베드로 네. 2장. 아하. 아니, 또 2장 1절로 21은 그것도 갈라디아서예요. бас Галаад 2-ын 1-ээс 21 дээр нэгийг харахад ч гэсэндээ Петр болон Паул нар хоорондоо ингээ холбоотой байсан гэдгийг харж байна. 자, 그것은 이제 베드로가 저자이면서 사도 바울과 교제하면서 그가 가지고 있는 사상, 신앙이 무엇인가를 읽어볼 수 있는 그런 내용입니다. За эндээс мэдээж хэрэг нэг Илч Петр 1 2 дугаар Петр намайг бичсэн боловч энэ дундаас нөгөө Илч Паултай бас хамтдаа ярилцаад итгэлийн талаараас зөвлөлтөөд тэрнийг ингээ бичсэн талаар бид нар харж байна. 자, 사도 바울의 신앙 가운데 가장 중요한 신앙은 하나님의 은총입니다. Тэгээ Илч Паулийн 사도 바울이요? 네, 사도 바울의 신앙에 가장 중요한 Илч 신앙이 하나님의 Паулийн Илч Паулийн нөгөө хамгийн одоо итгэл донд хамгийн түрүү чухалчилдаг зүйлсүүдийн нэг нь болохоор эзний нэгүүлсэл байгаа. Илч Паул дээр. 두 번째로는 하나님의 주권적인 사상이에요. За хоёр дахь нь болохоор эзний төгс эрх мэдлэг байгаа. 자, 이 두 가지 내용이 베드로전서 서신 속에도 담겨 있습니다. За энэ хоёр агуулга бас Петр номон дээр ч гэсэн 1-р Петр дээр бас гарч байгаа. 그것은 사도 베드로와 사도 바울이 같은 신앙과 또 같은 사상과 같은 깨달음을 갖고 있었다는 것을 알 수 있어요.
За энэ болохоор Илч Паулийн чухалчилж ирсэн энэ хоёр агуулга бас Петр номдоос гарч байгаа сэтлээ харахтаа юу гэж харж болох вэ гэхээр энэ хоёр элч маань адилхан итгэлтэй, адил бодолтой, тий бас адил ингээд чухалчлах зүйлтэй байсан гэдгийг харж байна. 또 베드로 전서의 기록 연대는 AD 63년에서 64년경입니다. За нэгдүгээр Петрийг бичсэн он жилийг харах юм бол хэдүүлээ манай эртний 63-аас 64 оны үед бичсэн гэж харж байгаа. 특별히 이 시기는 로마의 그 네로 황제라고 하는 아주 포악한 황제가 있었는데 그 황제가 다스리던 시대예요. Ялангуяа одоо энэ үед чинь нөгөө нэг Ромын хамгийн нөгөө хэцүү хаан гэж ярьдагтэй Неро хааны үеийн тэр одоо агуулга байгаа. Тэр үед бичсэн гэж байна. 이끌래? За манай эртний 63-аас 64 оны үед. 이 네로 황제가 다스릴 때 특별히 네로 황제는 참 야비한 사람이었는데요. 간사한 사람이고 그러면서 포악한 사람이에요. 이 사람이 자신의 어떤 허물이라든지 또 백성을 통치하는 데 있어서 이 기독교인들을 엄청나게 많이 피박을 했습니다. Энэ Неро хаан болохоор түүхэндээ тун одоо нэг талаараа тийм өөрийнхөө үзлийг тулгадаг мунхаг ийм хүн байсан гэж ярьдаг. Тэгээд ялангуяа өөрийнхөө нөгөө хийсэн үйлдэлүүдийн буруу талыг арт түмэн рүү юм уу эсвэл Христ итгэлт хүмүүсүүд рүү өгчээсэн ийм хаан байна. 기록에 의하면 그리스도인들을 경기장 안에 몰아넣고 짐승들을 풀어서 잡아먹게 한다든지 Энэ нөгөө нэг одоо нэг Ромын нөгөө юуны үзэрийн танхим байдаг шүү дээ. Үзэрийн талбай тэрэн дээр ингээ амьдтыг авчирж агаад Христ итгэлт хүмүүсийг ч гэсэн ингээ тэр дотор идүүлж ирсэн тийм ийм үйлдэлүүд ч гэсэн хийжсэн юм байна. 그런가 하면 그리스도인들을 붙들어서 십자가 영틀에 매달아서 죽인다든지 하는 이런 잔인무도한 짓을 많이 행했습니다. Тэгээ Христ итгэлт хүмүүсийг ялангуяа цааслахтаа хүртэл ингээд адилхан цавламжууд ингээд цовдлоо тийм ингэж идэж цаадалж ирсэн тийм хүн байгаа. 그래서 이 기록 연대를 가만히 들여다보면 그리스도인들이 로마의 영향력 안에 있는 그리스도인들이 얼마나 많은 핍박과 고난 가운데 있었는가를 한번 읽어볼 수가 있습니다. Тэгээ ялангуяа түүний ингээ хийж ирсэн тэр одоо үйлдэлүүдийн тэмдэглэлүүдийг уншихлаар Христ итгэлт хүмүүс одоо Ромын нөлөө ямар их ингээд саадулж ирснийг харж болдог. 그래서 어떤 학자들은 그런 표현도 씁니다. 베드로 전후서를 이 말세에 그리스도인들의 어떤 이 고난이 다가왔을 때 그 고난에 대한 지침서, 어떻게 하면 그 고난을 통과할 것인가라고 하는 답을 주는 서신이다. 그래서 뭐 소망의 서신 그렇게도 표현을 합니다. Одоо тийм учраас нөгөө нэг ялангуяа тийм хэцүү цаг үед Илч Петр энэ Петр номыг бичсэн болохоор одоогийн эрдэмтэд юу гэж хардаг гэхээр магадгүй энэ Петр ном маань эцсийн өдрүүдэд Христ итгэлт хүмүүст ирэх зовлонгуудын үед бид нэр хэрхэн тэрхээр зовлон болон асуудлыг даван гарах талаар одоо заавар болгож бичсэн ном баха гэж ингэж хардаг гэнэ. Тэр утгаараа нөгөө талаараа болохоор одоо яах вэ гэж асуулт тэднээс тулгарх үед энэ Петр номууд болохоор тэднэрт хариулт өгөх нэг талаараа одоо найдварын бичээсүүд болох юм байна гэж ингэж бас дүгнэдэг. 기록 장소는 여기 베드로전서 5장 13절에 보면 이렇게 말씀이 기록되어 있어요. 가심을 함께 받은 바벨론에 있는 교회가 너에게 무난하고 내 아들 마가도 그리하느니라 이런 표현을 썼는데요. 기록 장소는 바벨론이라고 하는 바벨론 그렇겠다는 걸 알 수 있습니다. 기록 장소는 바벨론이라고. 목사님 베드로 전서 5장 13절이에요. 5장 3절이요? 5장 13절. 13절. 네. За энэ дээр бичигдсэн газрыг нь хэдлээ харах юм бол 1-р Петр 5-ын 13 дээр гарч байгаа гэж байна. За би нэг унших бол та нартай хамт сонгогдсон Вавилон дахь чуулган болоод мөн миний хүү Марк та нартай мэдчилж байна гэж ингэ бичсэн. Тэгээ эндээс харах юм бол энийг баг Вавилонд бичсэн байхаа гэж таамагладаг. 자,
거기 보면 바벨론에 있는 교회가 너에게 문안한다 이렇게 말씀을 했는데요. За энэ дээр харах юм бол Бабилон дахь чуулган гэж байна тий. Чуулган танарт мэдчилж байна гэсэн. 특별히 이 바벨론이라고 하는 지명이 도대체 어디일까? Гэтэ энэ тухайн дээр ингээ Бабилон гэсэн байгаа ч энэ Бабилоныг яг хаана гэж бодож байна? 여러 가지 설이 있습니다. 사실은. Тэгээ янз бүрийн одоо таамаг байдаг энэний талаар. 자, 당시에 이 애굽의 음. 오늘날 이집트 카이로 부근에 바벨론이라고 하는 지명을 가지고 있는 도시가 있었다고 그래요. Одоо тухайн үед эхний нэг таамаг нь болохоор тухайн үед Египт байж шүү дээ тийм ээ. Египтэд бас Египтийн нэг хэсэгт нь Бабилон гэдэг хот байсан гинэ. Тэгээ тэр байж магадгүй гэж нэг үздэг. 근데 사도 베드로가 애굽에 내려갔다는 얘기는 없습니다. 그렇기 때문에 거기는 아닐 것 같아요. Гэтэ харах юм бол Питер тийш нэ Египт рүү явж исэн гэсэн нэг бичвэр байхгүй болохоор энийг бас зарим нь биш байх гэдэг. 두 번째로는 유프라테스 강 유역이에요. 유프라테스. 예, 고대부터 있었던 이 바벨론이라는 나라가 있잖아요. 바벨론. 예, 어떻게 보면 유프라테스 강 유역에 있었던 티그리스 강, 유프라테스 강 그 중심에 있었던 바벨론이라고 하는 곳에서 편지를 보낸 것이 아닌가 그렇게 보는 설도 있지만 그것도 사실은 이 본문에 있는 여러 가지 상황을 볼 때 그렇지가 않다는 것을 알 수 있습니다. Бас нийтдээ Евфратес гэдэг гол байгаа байхгүй юу? Евфратес гэдэг хоёр голын ойролцоо байдаг Вавилон гэдэг улс байгаа. Тэр Вавилон улсаас бас бичсэн биш үү гэж зарим хүмүүс ингэдэг. Гэтэ яг нөгөө нэг Илч Петрийн одоо бичсэн тэр агуулгуудыг харах юм бол нөхцөл байдлыг харах юм бол тэр ч гэсэн бас биш юм байх шиг байна гэж ингээд бас таамагладаг. 어떻게 알 수 있냐면은 사도 베드로가 네로의 핍박을 피해 가지고 로마를 떠났었어요. 근데 우리가 잘 아는 것처럼 이 코바디스라고 하는 영화가 있습니다. 코바디스. 그 내용 속에 보면 베드로가 로마에서 피신하는 모습들이 거기 기록이 되어 있어요. 그 그림에서 보여지고 있는데 사도 베드로가 로마에서 이 네로의 황제 그 핍박을 피해서 떠나가는 모습을 보면 그가 이 지금 유프라테스 강 유역에 있는 바벨론이라고 하는 그 지역에 있지 않다는 것을 우리가 알 수 있죠. 그 영화 이름이 뭐라고요? 다시 한 번만 해주시죠. 코바디스라는 영화인데 코바디스요? 코바디스라는 단어가 히라버로 주여 어디로 가십니까? 그런 뜻이에요. Одоо тэр Кобадис гэдэг кино байдаг. Та нараа тэр киног үзсэн болов? Тэр Кобадис гэдэг нэг кинон дээр энэ Илч Петр болон Неро хааны үеийн итгэж хүмүүсийн хавчлагын талаарх энэ кино гарч байдаг гинэ. Тэр киногон дээр харах юм бол Илч Петр Неро хааны хавчлагаас болоод Ромоос цутааж байгаа талаар тэн дээр гардаг. Тэгээд энэ Кобадис гэдэг энэ киноны нэрийг нь болохоор чуулах юм бол эзэн минь бид нэр хаашаа явах вэ гэсэн утгатай ийм нэртэй кино байдаг гинэ. Тэр киноны харахад ч гэсэндээ энэ яг тэр нэг Юпратес гэдэг одоо голын ойролцоо байгаа Бавлон гэдэг улсаас бичиг байна гэдэг нь бас ингээ харагддаг. 그래서 사도 베드로가 순교한 곳은 사도 바울과 더불어서 로마에서 순교를 합니다. 그럴 때 베드로는 십자가에서 거꾸로 매달려서 죽는 그런 마지막을 장식하지요. 그렇기 때문에 여기 베드로가 유프라테스 강 유역에 있는 바벨론에 있었다고 하는 것은 근거가 전혀 없어요. Тэгээ дараад нь яг Илч Петр харин гол нь тэр хаана энийг бичсэн гэдэг нь тодорхой биш. Яг аль одоо Вавилон гэдэг тодорхойгүй боловч тэрээр яг нэг өөд болохдоо Ромд байсан. Тэр Ромд байж байгаад бүр ингээд одоо Ромд адилхан цовдлуулсан. Гэхдээ доош нь харлаад ингээд цовдлуулж өнгөрсөн гэж байна шүү дээ. Тэгээд энийг харахад нь тэрээр яг тэр Евфратес голын тэр ойролцоо байсан гэдэг агуулгад байхгүй байгаа. 그러면은 이 기록한 장소가 어디인가? 기록한 장소는 바벨론은 사실을 로마를 은유적으로 표현한 그런
표현입니다. 그러니까 기록한 장소는 로마라고 할 수 있습니다. Гэтэ одоо харин дараад нь яаж үздэг гэхээр энэ Вавилон гэдгийг тэгвэл энэ тэгвэл зүйрлэлээр хэлсэн байна гэж ингээ үзэж байгаа. Тэгээ энэ одоо болохоор тухайн үеийн Ромыг хэлж ирсэн боловч одоо Вавилон гэдэг нь зүйрлэж хэлсэн байхаа гэж ингээ үздэг. Нэг талаараа Петр номыг Вавилонд бичсэн, Ромд бичсэн гэж үздэг. 왜냐하면 당시에 로마에서 그리스도인들에 대한 핍박이 굉장히 심해지면서 검문과 검색이 아주 횡행했다고 그래요. Тухайн үед яг л тэр Ромд байсан Кристэл хүмүүсийн энэ талаар хавчлаг маш их байсан. 그래서 그런 검문과 검색을 피하기 위해서 이 바벨론이라고 하는 은유적인 표현을 쓴 겁니다. Тэгээд нэг одоо нэгжлэг тэг хайлт тэд маш их байсан учраас тэд нэр хамаагүй нэг Ромыг бичиж болохгүй байсан баха. Тийм учраас Вавилон гэдэг ингээд одоо манайхаар л нэг зүйрлэл гэж ярьдаг тийм. Тэгж ингээд бичсэн байна. Хамгийн гол 또 바벨론이라고 하는 의미는 은유적인 표현에서 보면 바벨론은 세상의 중심이면서도 가장 타락한 인본주의의 세계를 표현한다고 볼 수 있습니다. бас Вавилон гэдгийг бас ингээд нөгөө талаар харах юм бол одоо дэлхийн Вавилон тухайн үед нөгөө дэлхийн хамгийн хүчрэг улс байсан. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь хамгийн их нөгөө завхарсан газар байсан. Гэдгүй утгаараа энэ утгаараа бас зөвлөсөн байхаа гэж үзэж байгаа. 자, 이게 어떤 표현이냐면 나도 고난을 받고 있으니 너희도 고난 가운데서 감당하고 이겨내라라고 하는 의미가 바벨론이라고 하는 단어 속에 담겨 있어요. Тэгээ энийг харах юм бол одоо би ч гэсэндээ яг энэ газраас зовлон эхэлж байгаа. Тэгээ та нар ч гэсэн бас энэ газар байгаа боловч үнийг даван гарна гэсэн утгаар нэг ингээд илэрхийлж ашиг байна. 자, 왜 그러냐면 Наран гэрэл нимаагүй 네, өнгөчрөө учраас. 네, 왜 그러냐면 바벨론에서 쉽게 표현하면 이 베드로전후서는 어디에다가 보내는 편지냐면 편지 수신자가 소아시아에 있는 성도들이에요. Тэгэхээр яагаад тэгж харж байгаа гэхээр одоо энэ 1-2 дугаар Петрийг бичсэн хэн зориулж бичсэн гэхээр одоо тэр Бага Азийн итгэгчнэр зориулж бичсэн гэж харж байгаа. 우리가 좀 아는 것처럼 이제 유럽이라고 하는 곳에서 오늘 로마는 이탈리아에 있지요. 이탈리아 지금 바티칸 성당에 있는 거기 로마에서 쉽게 해서 이제 콘스탄티노플을 통해 가지고 동방으로 넘어오지요. 동쪽으로 넘어오면 오늘날 터키 지방이 과거의 소아시아 지방이었습니다. 거기 뭐 에베소라든지 빌립보, 골로새, 데살로니가 교회 이렇게 쭉 교회가 있어요. 그래서 어찌 보면 사도 베드로가 편지를 보낼 때 로마에서 이 소아시아 있는 성도들에게 보내는 편지입니다. 그러다 보니까 그들도 로마의 위성 국가로서 많은 고난 가운데 있었던 거예요. 그래서 어찌 보면 바벨론이라고 하는 단어를 통해서 나도 세상에서 이런 고난 가운데 있지만 너희도 똑같이 고난 당하는 가운데 있지만 그것을 감당하고 이겨내라는 중요한 메시지가 이 바벨론이라는 단어 속에 담겨 있는 거예요. 그래서 Тэгээд Вавилоныг харах юм бол энэ Бага Азийн итгэгч нарт гэсэн шүү дээ. Тэгээ Бага Азийн итгэгч нар бидний хэнийг хэлж хэлээ. Тухайн одоо Илч Петр болохоор чинь Итали Ромоос одоо салсан буюу тэдний захираад байсан Константины одоо улсууд чинь болохоор чинь Турк одоогийнхоор бол Турк байгаа байхгүй. Тэгээ тухайн үе Бага Аз гэдэгт нь болохоор чинь одоогийн Турк боловч энэ одоогийн Туркийн газар нутаг дээр одоо Эфес, Филиппой, Тессалоник гэх мэтчлэн одоо чуулганууд байсан байгаа. Тэгмэд энэ чуулганууд гэсэн яаж гэсэн гэхээр одоо Ромын цагирхаанд байсан гэдэг утгаараа ялгаа байхгүй бас адилхан Ромын нөгөө дарлал гэдэг эдэлж ирсэн. Тэгээ тэр үүднээс Илч Петр яаж гэхээр Ромд байгаа бид нар бас ингээд одоо адилхан ингээд зовлон эдэлж байгаа шиг та нар ч гэсэн бас адилхан тэгж байгаа гэдэг ингээд мэдэж байна. Гэхдээ бид нар ингэж давах гэж байгаа адилаар та нар маань бас энэ зовлон асуудлуудыг таван гараарай гэсэн үүднээс ингээд бичсэн гэж үзэж байна. Тэр утгаараа нэг өөрийгөө Вавилоноос ингээд бичиж байна, мэдчилж байна гэж ингээд хэлсэн гэж үздэг. 또 여기 베드로전서의 주제라고 할 수 있는 것은 이 고난에 대해서 어떻게 믿음으로 승리할 것이냐. 다시 말하면 믿음의 승리라고 하는 것이
이 베드로전서의 주된 주제입니다. За тийм нэгдүгээр Петрийн ялангуяа гол сэдв гэх юм бол юу гэхээр зовлон дунд бид нэр итгэлээр хэрхэн ялах вэ гэдэг зүйл бол энэ нэгдүгээр Петрийн гол сэдв байна. 사도 베드로는 이 베드로전서에서 이 고난에 대해서 불시험이라는 표현을 씁니다. 불시험. Хүлсүр. 불시험이 어찌 보면 불로서 태워서 어떻게 보면 우리가 불 가운데 들어간다고 하면 얼마나 정말 고난 가운데 있고 또 위기 가운데 있는가라는 것을 우리가 읽어볼 수 있잖아요. 그래서 사도 베드로는 소아시아에 있는 성도들이 당하는 그 어려움을 불시험이라는 표현을 썼어요. Тэгэхээр Илч Петр нэгдүгээр Петр номон дээр ялангуяа итгэгч нарт ингээд нөө тохиолдож байгаа асуудлуудыг юу гэж хэлсэн гэхээр галаар шалгагдана. Гал мэтрийн шалгалт гэж ингэж хэлсэн. Тэгэхээр галын ашигтай шалгалт нь яах вэ гэхэл чинь яаж чадсан гал дотор хэн ч ингэ байх тэсхий аргагүй те. Тэгээ тэр утгаар нь галтай зүйлсэн байл. Итгэгч нарын одоо эдэлж байгаа зовлон гэж. 근데 이 불시험을 통과할 때 거기에서 나오는 영적인 능력이 있습니다. Тэгээ энэ галаар шалгагдж байгаа энэ шалгалтанд хот үлдэж байгаа нэг итгэл байгаа. Тэр нь болохоор чинь итгэжнээс өгч байгаа нэг хүч байгаа гэж хэлсэн. 어찌 보면 더욱더 하나님의 은혜로 견고해질 수 있고 단단해질 수 있어요. Тэр нь ямар гэхээр эзний нэгүүлсээр эзний ийлэр илүү хүчрхэгжиж илүү одоо тэг батбог болох боломжтой гэж хэлсэн. 그래서 아까도 얘기한 것처럼 베드로전서를 소망의 서신이라는 표현을 쓸 때 고난은 단순히 우리에게 아픔만 있는 것이 아니라 그것을 통해서 우리가 좀 더 만들어지고 좀 더 하나님의 사람으로 온전해질 수 있다라고 하는 메시지를 사도 바울은 던지고 있는 거예요. Яг хариунд хэлсэнтэй энэ Петр намайг бас заримдаа нөгөө найдварын бичээс гэж хэлдэг. Найдварын ном энэний шалтгаан юу гэхээр зовлон гэдэг зүйл, асуудал гэдэг зүйл дотор хүн ганцаархнаа хэцүү байдалд ордог биш. Харин энэ донд хүн дахин шинээр бүтээн байгуулагддаг, илүү хүчрхэгждэг гэдэг агуулгаас нь оруулсан байдаг. 여기 베드로전서에서 고난이라는 단어가 16번이나 나옵니다. 사실은. За нэгдүгээр Петр дээр болохоор зовлон гэдэг үг 16 удаа гарч байгаа. 자, 5장이라고 하는 짧은 서신이지만 여기에 고난이라는 단어가 16번이 나온다는 것은 그만큼 그들에게 있어서 형편이 어렵지만 오히려 그 형편이 그들로 하여금 더 연단을 받아서 더 능력 있고 자라날 수 있다고 하는 희망을 표현하기도 하는 겁니다. За тэгэхээр яг харах юм бол нэгдүгээр Петр ном чи ерөнхийдөө 5 бүлэгтэй шүү дээ тийм ээ. 5хан бүлэгтэйгээ харахад бид нэр 5хан бүлэгтэй богинохон ийм агуулга гэж харах юм шиг боловч энэ богинохон бүлэг дотор зовлон гэдэг үг 16 удаа орсон гэдгийг харах юм бол энэ одоо нөхцөл байдал нь ямар их нэг хүнд тий ямар их ингээд нэг асуудал өндөртэй байсан гэдгийг эндээс харж болно. А нөгөө талаараа ийм их асуудал өндөртэй үед ч гэсэндээ итгэгч нар итгэлээ хэрхэн хамгаалж итгэлээрээ ялалт байгуулж ирсэн гэдэг хэдүүлээ харахтаа эндээс бид нэр бас ингээд найдварыг хүчийг ингээд дахин авах боломжтой. 또 이제 베드로전서를 한번 이제 좀 내용을 한번 좀 살펴본다고 하면 세 가지 모습으로 크게 분해해 볼 수 있습니다. За одоо хэдүүлээ Илчбет нэгдүгээр Петр номыг агуулгыг харахтаа 3 төрлөөр ингээд харах боломжтой. 첫 번째로는 베드로전서 1장 1절로 2장 12절까지는 성도의 구원에 대해서 이야기를 합니다. За нэгдүгээр агуулга нь болохоор нэгдүгээр Петр 1:1-ээс 2:10 дор хэсэг байгаа. Эндээс бид нэр юу авах вэ гэхээр итгэгчийн авралын талаар харах боломжтой. 여기 특별한 부분은 뭐냐면 1장에서는 구원에 대해서 다루지만 2장에서는 장성, 어찌 보면 성도들이 자라남에 대해서 다루고 있어요. За тэгэхээр ялангуяа нэгдүгээр бүлэг дээр харах юм бол хэдүүлээ авралын талаар харж болно. Хоёрдугаар бүлгээс харах юм бол талархал, бахархал энэ зүйлийн талаар харах боломжтой. 그래서 1장 1절로 2절은 구원 예정에 대해서 이야기하고요. 너희를 하나님이 선택했다고 하는 거.
Тэгээ бас 1 2 дугаар бүлгээс явуулаарай. Эзэн бурхан хааныг сонгосон гэдэг талаар бас харах боломжтой. 또 3절로 4절에는 하나님이 우리를 구원하신 거에 대해서 찬송하는 내용이 나옵니다. 3장이죠? 3장 4절. 아니요. 1장 지금 얘기하는 거예요. 1장 이제 지금 음. 내용 분해할 때 음. 1장 1절로 2절, 뭐 3절, 4절 이렇게 쭉 제가 좀 분해해서 좀 이야기를 해주는 거예요. Нэ. За тэгэхээр нэгдүгээр бүлэг нэгдүгээр бүлгээр орж байгаа тийм нэгдүгээр бүлгийн 1 2 дээр харах юм бол 3 дээрээс харах юм бол эзэн бурхан та нарыг ингээд одоо аварсан талаар гарч ирж байгаа. 제가 다시 말하면 1장은 네. 구원에 관해서 다루고 네. 있습니다. За тэгээд нэгдүгээр бүлэгч бол за авралыг ингэж авралын талаар тайлбарж өгч байгаа ч тийм ээ. 1절로 2절은 구원 예정에 대해서 얘기하고요. нэгдүгээр бүлгийн 1 2-ыг харах юм бол энэ дээр болохоор 1 2 дугаар зүйл дээр харах юм бол авралын одоо нөгөө юу төлөвлөгөөний талаар тайлбарлаж өгч байгаа. 또 3절로 4절에는 구원 찬송에 대해서 우리를 구원하신 하나님의 은혜에 대해서 그 감사한 메시지를 던지고 있어요. За тэгээд 3 4 дээр ишлэлийг харах юм бол авралтанд талархсан талархлын талаар энэ магтаалын талаар тайлбарлаж өгч байна. 자, 5절로 9절에는 시험과 연단이 그들에게 다가오는데 그 시험과 연단은 거기에도 말씀에 있는 것처럼 말세에 나타나기로 예비하신 구원을 얻기 위해서 어찌 보면 구원을 얻기 위해서 우리에게 여러 가지 연단과 시험이 있다고 하는 것을 이야기를 합니다. Тэгээд 5-9 дугаар ишлэлийг харах юм бол энэ дээр сорилт ба авралын талаар ярьж байгаа тийм сорилт ба түүний гэтлэх талаар ярьж байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор түрүүний хэлсэнчлэн мөн энэ бас нөгөө эцсийн өдрүүдэд иргэдэх тийм зовлон ба сорилтын талаар сорилт ба тэдэн дээр хэрхэн яаж бид нэр авралыг олж авах талаар бас хэлцэгдсэн гэж үздэг. Агуулга гэж. 그게 5절로 9절이에요. Тэгээд 5-9 дугаар ишлэл дээр байгаа. 또 10절로 12절에는 구원에 대해서 예고하는 내용이 나옵니다. 10절로 10몇 절이 무슨? 10절로 또 12절이요. 12절. 10-аас 12 дугаар ишлэлийг харах юм бол энэ дээрээс авралын одоо аргачлалын талаар ярьж байгаа. 과거의 선지자들을 통해서 증거된 그 귀한 말씀들은 어찌 보면 성도의 구원을 위한 구원을 향한 하나님의 계획을 선포했다고 보는 거예요. За тэгээд энэ дээр харах юм бол авралын тэр төлөө хийгдсэн бурхны төлөвлөгөөг хүмүүс тунхаглаж өгч байгаа. 또 13절로 25절에는 구원받은 자가 어떻게 생활해야 될 것인지 그거에 대해서 이야기를 합니다. За тэгээд 13-аас 25 дугаар ишлэлийг харах юм бол авралыг авсан итгэгчнэр хэрхэн амьдрах талаар зааж өгч байгаа. 특별히 고난 중에 어떻게 그리스도인이 자기를 지켜나갈 것인가에 대해서 이야기하는 내용이에요. Ялангуяа нөгөө нэг энэ ямар одоо хэрхэн амьдрах талаар гэдэг нь ялангуяа зовлон донд тий хэрхэн бие авч явах талаар зааж өгч байгаа гэсэн. 그리고 이제 2장에서는 성도들이 어떻게 보면 자라남에 대해서 이렇게 당부하는 내용이 있습니다. 자라남. 왜냐하면 성도들이 예수를 믿은 다음에 때로는 고난 중에서도 자기를 만들고 인내하면서 그리스도인으로서 좀 성숙한 그리스도인이 되어 나가는 모습을 당부하고 있어요. За тэгээд 2 дугаар бүлгийг харах юм бол итгэгч нар хэрхэн одоо бархалтайгаар одоо өсөж амьдрах талаар зааж өгсөн байна. Өсөлттэй байх талаар. Хэрхэн өөрийгөө бүтээх талаар ингэ заасан байна. 그래서 1절로 3절에는 구원이 이루어진 부분에 대해서 이야기를 합니다. 네, 1절로 30절. 1절로 3절이에요. 구원 성취라고 하는데 구원이 이루어졌다는 뜻이에요. За 3-аас 5 дугаар ишлэг 2 дугаар бүлгийн ишлэг тийм ээ. За 2 дугаар бүлгийн 1-ээс 3 дугаар ишлэг харах юм бол энэ дээр одоо нэг аврал та нарт өгсөн талаараас ингэ хэлж өгч байгаа дахин. 그 다음에 4절로 8절에는 성전 건축이라고 이렇게 되어 있습니다. За 4-өөс 8 дугаар ишлэлээр болохоор 4절로 8절은 무슨 왜냐하면 우리가 그리스도를 닮아서 우리 자신이
그리스도의 성전으로 만들어져 나가는 거예요. А 4-8 дугаар ишлэлээр болохоор та нар бол ариун сүм болсон талаар тий ариун сүмийн талаар хэлж өгч байна. 사도 바울이 고린도전서 3장 16절로 18절에 당부한 내용하고 일맥 비슷한 내용입니다. Тэгээ нөгөө нэг Илч Паул бас хэлжсэн Өдөр Коринт 3-ын 16-аас 18 дээр хэлжсэн тий тэр агуулгатай төстэй агуулга энэ дээрээс гарч ирж байгаа гэсэн. 또 9절로 10절은 성도의 신분이 무엇인가를 이야기해줘요. 10-аас 9-аас 10 дугаар ишлэл дээр харах юм бол 성도의 성도의 신분. 그게, 예, 성도의 신분에 대해서 너희가 어떤 사람이 있는가라는 것을 깨우쳐주는 내용이에요. За 9-аас 10 дугаар ишлэгийг харах юм бол итгэгч хүн гэж яг хэнийг хэлээд байгаа юм бэ гэдэг талаар дахин ингэ зааж өгч байгаа. 그다음에 11절로 여기 12절에는 그리스도인들이 이방 사람들 앞에서 올바른 행실을 통해서 그리스도인의 올바른 모습들을 보여주고 그로 인해서 그들이 하나님께로 돌아오게 하라라고 하는 당부가 있습니다. За тэгээ 11 12 дугаар ишлэгийг харах юм бол Христ итгэлт хүмүүс хар хүмүүсийн өмнө өөрсдийнхөө одоо бие авч байгаа байдлаараа тий зөв одоо дүр төрхийг үзүүлснээрээ тэднэрт бас ингээд сайн модель болж өөрсдөө харуулах хэрэгтэй талаар зааж өгч байна. 13절로 18절에는 하나님이 세우신 그 제도에 대해서 순종하라고 하는 것을 이야기해 줍니다. За тэгээ 13-аас 18 дээр болохоор эзний бий болгож өссөн эзний өгж байгаа тэр нөхцөл байдал дотор дуулууртай байх талаар зааж өгч байна. 자, 특별히 여기 13절로 그 18절에 이렇게 많이 들여다보면 그 하나님이 인간의 모든 제도를 그 세웠을 때 때로는 왕이라든지 때로는 그 왕 가운데서도 이 네로와 같이 악행을 하는 자들아들지 또 어떤 총독이라든지 이러한 사람들 앞에서 그리스도인으로서 어떻게 살아갈 것인지 그 방향을 제시하고 있습니다. ялангуяа 13-аас 18 дээр болохоор чинь одоо эзний тогтоосон эрх мэдэлтэй дуулууртай байх гэж байна. Ингээ харах юм бол одоо тогтоосон эрх мэдлийн дагууг харахаар ямар ч нөхцөл байдал одоо жишээлбэл нэрэ хаан шиг ийм хүмүүс болон бусад хүмүүсийн өмнө би Христ итгэлт хүн шүү гэсэн байр суурьныхаа үүднээс хэрхэн одоо амьдрах талаар зааж өгсөн. 어떻게 보면 그리스도인들이 세상에서 지난번에도 여기 수바트로 광장에서 데모했잖아요. 수바트로 광장에서 무슨 했다고요? 뭐 여기 몽골의 또 뭐 세금 문제로 인해 가지고 세금 문제. 과도하게 쉽게 얘기해서 뭐 이제 뭐 전기요금 올렸다든지 뭐 해가지고서 네네네네. 데모했잖아요. 그러한 것을 그리스도인으로서 어떻게 판단하고 어떻게 행동할 것인가라는 답을 여기서 얻을 수가 있어요. Жишээлх юм бол одоо юу гэсэн үг шүү дээ. Одоо хэдүүлэнгийн маань одоо байгаа үедээ харьцуулна гэх юм бол чинь нөхцөл байдал ямар байх үед бид нэр хэрхэн одоо дүгнэлт хийх вэ тий. Одоо ингээл манай Скотын талбай дээр жишээлбэл бослог гардаг ч юм уу тий, жагсаал хийдэг ч юм уу тий. Ийм үеийн байр суурин дээр бид нэр тэгвэл ямар байр суурьтай байх ёстой талаар тий. 세상의 왕국이나 어떤 지도자들이 어떻게 보면 우리 생각하고 맞지 않고 그래서 그 사람들에 대해서 내가 불이한 마음을 품거나 아니면 그 사람들을 내가 대항을 해야 되겠다 하는 그런 생각을 가지고 있다고 하면 베드로가 무엇이라고 얘기했는가를 한번 여기 2장 그래서 13절로 18절 내용을 가만히 읽어보면 우리 그리스도인들은 이럴 때 어떻게 하면 되겠는가라는 답을 얻을 수 있다. Тэгээ ялангуяа бид нэр одоо тэгээ нөхцөл байдлыг хараад тэгээ төрийн одоо төрд гарч байгаа хүмүүс байна. Одоо 124 гишүүн байна тий. Бүх хүмүүсийг бид нэр ингээд харахтаа зарим тохиолдолд хинэж хүмүүсийн сэтгэлд нийцэхгүй зүйлийг бид нэр хийж болно. Гэхдээ бид нэр иймэрхүү тохиолдолд хэрхэн яаж хүлээж авч яаж хандах талаар яг хэлээрээ ялангуяа бид Петр номны 13-аас 18 дэх ишлэлийг харах юм бол эндээс ингээд бурхны үсэл ерөнхийдөө ингэж байдаг юм гэдгийг харах боломжтой. 또 19절로 여기 25절에는 때로는 고난 가운데 있을 때도 잘 참고 인내하라는 내용이 여기 기록되어 있습니다. За тэгээ харин хэдүүлээ 19-с 25 дахь ишлэгийг харах юм бол
цаашдаа ямар нэгэн байдлаар асуудалд орох үед, зовлон донд орох үед хэрхэх талаар нь зааж өгч. 그러면 그 이후에 영광의 미래가 있다고 하는 것을 이야기를 합니다. Тэгээ бас яг л зовлонгийн асуудлууд байж болно. Гэхдээ тэрний дараа алдаршуулах ирээдүй гэдэг зүйл заавал байгаа гэдэг ингээ хэлж өгч. 그리고 예수님이 고난 받으신 길, 십자가의 길을 그래서 비유로 말씀을 해요. Тэгээ бас тэрнийг одоо юугаар зөөрлөж хинтээ ингээд нэг хинээс жишээ авсан бол эзэн Иесус жишээ явсан байгаа байхгүй. Эзэн Иесусийн амьдрал, түүний заалмайн зовлон, тэгээ түүний дахин амьлалт дээр гэсэн жишээ авч тайлбарлаж. 3장에서는 그리스도인들이 어떻게 생활을 할 것인가라는 그 생활 원리에 대해서 이야기를 합니다. Тэгээд 3 дугаар бүлэг дээр болохоор яг л Христ хүмүүс хэрхэн амьдрах талаар зааж өгч, амьдралын хэв маягийн талаар. 먼저 1절로 6절에는 아내에게 주시는 교훈이 있어요. 아내들이 어떻게 자기를 만들어 갈 것인가라는 당부가 있지요. 1절부터 1절부터 6절까지요. нэгээс 6 дугаар ишлэлийг харах юм бол ялангуяа эхнэрүүдэд өгсөн ийм зөвлөгөө байж байгаа. Эхнэр хүн гэж хэм бэ? Эхнэр хүн өөрийгөө чи хэрхэн одоо бий болгож хэрхэн босон байгуулах талаар зааж өгсөн. 7절에는 남편에게 주신 교훈이에요. Харин 7 дугаар зүйлийг харах юм бол нөхөрт өгсөн ийм одоо сургамж байгаа. 어제 제가 어떤 분하고 좀 잠깐 이야기를 나눴는데 오늘 이 남편들에 대해서 어떻게 남편이 아내에 대해서 행해야 될 것인가 라는 내용이 있는데 이 강의를 좀 들었으면 좋을 것 같은데 참 아쉬움이 많습니다. 이 얘기도 목사님 이것도 번역을 해야 되나요? 통역은? 그렇죠. 그냥 통역하세요. 상관없습니다. Тэгээ өчтөр магадгүй энэ талаар бас ярилцчихсэн тий. Тэгээ бид нэр өчтөр нөгөө нэг ярьсан хүн бол Гамбалхан гэсэн магадгүй яг энэ агуулгыг бол сонсол зүгээр юмсан. 내가 생각할 때는 좀 앞으로 꼭 이 베드로전서를 좀 강의를 들었으면 하는 내용이에요. ялангуяа энэ Петр номны одоо агуулгуудыг тий бүгдийг ингээд сонсох хэрэгтэй шүү. хэрэгтэй байгаа шүү. бүгдээрээ. 그래서 여기 3장 7절 말씀이 남편들이 아내에 대해서 어떤 시각으로 바라볼 것인지 또 어떻게 돼야 될 것인가에 대해서 답을 주고 있어요. Тэгээд 3 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэгийг харах юм бол нөхөр хүн гэдэг маань өөрийн эхнэр хүндээ хэрхэн харьцах талаар ямар бодолтой тэр хүний талаар ямар бодолтой байх талаар тодорхой ингэ зааж өгч байгаа. 8절로 12절에는 모든 사람들에 대해서 교훈을 주는 것이 있습니다. 8절로 12절. 예. 아하. 8-аас 12 дугаар ишлэгийг харах юм бол энэ болохоор бүх хүмүүст сургамжийн талаар гарч байгаа. 또 13절로 17절에는 의를 위해서 고난을 받는 데 대해서 여기 교훈하는 내용이 담겨 있어요. За харин 13-аас 17 дугаар харах юм бол зөвхтийн талаар тий зөвхтийн төлөө зовлон эдлэх талаар ярьж байгаа. 또 여기 18절로 22절에 보면 어찌 보면 그리스도께서 죽으심 또 그것을 통해서 결국에는 승리하신다고 하는 내용, 그러한 내용이 비유로서 이렇게 기록이 되어 있어요. 18절로 22절. За 18-аас 12 дугаар ишлэлээр харин яаж хэлээрэ эзэн Христ хэрхэн яаж байгаад ингээ одоо Христийн нас баралтын талаар гэтээ тэр нас баралтын нот ингээ харах юм бол ялагдж байгаа юм шиг боловч эцсийн нүдийг ялалт байгуулсан талаарх энэ агуулгыг ингээ зүйрлэл батар хэлсэн байна. 자, 현재와 다가오는 고난에 대해서 그 고난은 반드시 그 너머에 그 통과한 다음에는 하나님 주시는 축복, 하나님 주신 미래가 있다고 하는 것을 이야기를 하고 있어요. 네, яг бодит байдлыг авах юм бол зовлон хэцүү зүйл тулгарх боловч түүнийг даваад гарсны дараа харахад харин эзэн бурхны нэгүүлсэл болон өрөөл байдаг талаар хэлж өгч байна. 4장에서는 이 고난에 대해서 그리스도인들이 받을 고난에 대해서 당부하는 내용이 기록이 되어 있습니다. Тэгээ 4-р бүлэг дээр болохоор харин Христэлд хүмүүсийн эдлэх дээр одоо зовлон тэрний талаар ингээ хэлж өгч байгаа. 자, 사도 베드로는 예수님이 당하시는 그 고난으로 갑옷을 삼으라고 얘기해요. Тэгэхээр Илч Петр юу гэж хэлсэн эзэн Иесусийн одоо үүрсэн эзэн Иесусийн гэтлэн гарсан тэр асуудлууд тэр зовлонгуудыг бид нэг ингээд
санах талаар хэлж өгч байгаа. 예를 든다면 우리가 이 세상에서 여러 가지 어려운 일을 만났을 때 누구를 생각하면서 그 어려운 일을 감당해 나갈 것인가? 그건 예수 그리스도를 바라보면서 그 고난을 잘 통과하라는 얘기예요. Бид нар ялангуяа энэ дэлхийд амьдрахдаа бүгдээр асуудалтай тулгарна. Тэгэхээр тэр үед түл чи хэнийг бодож хинээс одоо хүч авч хинээс нөгөө үнээр авах вэ гэдэг талаар яриадтэй. Энэ дээр болохоор эдэлч Петр Иесусыг ингээ харах хэрэгтэй гэж хэлж өгсөн. 또 7절로 11절에는 말세에 우리 그리스도인들이 어떻게 살아갈 것인가? 말세에 그리스도인의 어떤 생활의 모습에 대해서 이렇게 권면하는 내용입니다. За тэгээ саяны болохоор 1-6 дугаар ишлэлээс нь л одоо 7-оос 11 дугаар ишлэлээр болохоор эцсийн өдрүүдэд тэгвэл яах вэ? Эцсийн өдрүүдэд юу тохиолдох талаар бас ингэ сануулж байгаа. 또 12절로 16절에는 고난에 참여하라는 내용이 있습니다. 고난에 참여하라는 내용이 있어요. За тэгэхээр 12-оос 16 дугаар ишлэлийг харах юм бол бид нэр юун дээр 12-оос 16 дугаар ишлэлийг харах юм бол итгэгчийн талаар итгэгчтэй эзлэх зовлоны талаар тайлбарласан байгаа. 오히려 그 고난이 어떻게 보면 참여하는 것으로 즐거워하라 그렇게 말씀을 했는데 왜냐하면 그 그리스도의 고난을 어쩌면 그리스도의 고난이 아니라 이 세상에서 당하는 그 고난은 오히려 그것을 통해서 우리의 실력이 자라나고 하나님께 인정받을 수 있는 어찌 보면 축복의 과정 가운데 있다라고 사도 베드로는 이야기를 하고 있다. 근데 ялангуяа тэр Христ итгэл хүмүүсийн итгэгч нарын итгэх зовлон донд төвчээрийн талаар энэ дэр хэлж өгч байгаа. Тэгээ төвчээр гэдэг нэг талаараа хэцүү боловч нөгөө талаараа харах юм бол түүнийг чи хүлээн зөвшөөрөөд түүнийг ингээ хүлээж авах үед тэр донд хүн өсч идэг гэдэг ингээ хэлж өгсөн. Өсөлтийг авч идэг гэдэг. 고난을 바라보는 그리스도인의 시각이라고 할 수 있겠지요. 어떤 눈으로 바라볼까? Нэг талаараа одоо зовлон ирж байгаа зовлонгод та яаж харах вэ гэдэг ингээ хараагаа өөрчлөх хэрэгтэй талаар хэлж өгч. Хүлээж авах байдлаа өөрчлөх хэрэгтэй талаар. 17절로 여기 19절까지는 우리 그리스도인들에 대해서 어떻게 보면 우리의 삶의 자치가 분명 하나님 보고 있다고 하는 것을 각인시켜 줍니다. За тэгээд 17-оос 19 дэх ишлэгийг харах юм бол бидний амьдралын хэв байдал ерөнхий бүхэлдэндээ одоо эзний өмнө ил тод буюу эзэн бурхан харж байгаа гэдгийг ингээд сануулж өгсөн. 그래서 하나님의 집에서 심판할 때가 시작되었다 그런 표현을 썼고요. Тэгээд тийм учраас зүйлэр энэ дэр одоо эзний шүүхэлт хинээс эхлэх гэсэн чинь эзний гэрээс эхэлнэ гэдгийг бас дахин хэлж өгсөн. 또 의인이 구원을 겨우 받으면 그런 단어를 썼어요. Тэгээд энэ дэр бас юу хэлсэн баг тэр зөвтгээд байгаа хүмүүс аврал гэдэг зүйлийг арай ч юм авах үедээ гэж бас ингэ хэлж өгсөн. 그래서 이 고난을 당하는 그리스도인들은 어떻게든지 간에 하나님 앞에서 그 고난을 믿음으로 바르게 고난 가운데 통과하라고 하는 메시지를 던져주고 있어요. Тийм учраас асуудал байгаа, зовлон донд байгаа итгэгч нар яг үгээр итгэлээрээ тэр бүх зүйлүүдийг бид ингээд давж туулж харах хэрэгтэй талаар зааж өгч байгаа. 우리가 고난을 받을 때 때로는 고난을 주는 사람들은 어떻게 생각하면 원수처럼 여기고 내가 이 원수를 갚아야 되겠다. 이런 시각으로 바라보지 말라는 겁니다. Тэгээ хүмүүс ерөнхийдөө яадаг гэхээр намайг гэж завааж байгаа, надад асуудал тарьж байгаа, одоо намайг амар тайван байлах байгаа. Тэгэхээр тийм хүмүүсийг харахдаа хамгийн түрүү тэрийг ингээ өстэй юм шиг хардаг. Би чамд харуулна да гэж хардаг. Эсвэл буцаага тэрийг өөрт нь буцааж өгөндөө гэдэг ч юм уу те. Ийм байдлаар харах нь их гээд байчих гэдэг. Гэтэ тэр байдал нь хэр зохистой вэ? Зохистой юу, зохисгүй юу гэдэг талаараас сануулж өгч байгаа. 자, 9장에서는 이제 마지막 그 권면의 내용이 기록이 되어 있습니다. Тэгээ 10 дугаар харин 5 дугаар бүлгийг харах юм бол энэ дээр юу гэхээр эцсийн өдрүүдэд тий өгөгдөх тэр одоо ирэх энэ талаар тайлбарлаж өгч байгаа. сануулж өгсөн. 현재 고난이 있지만 그러나 그리스도인들은 언젠가 나타날 영광에 참여할 자들이라고 이렇게 표현을 해요.
Тэгээ одоо ямар нэгэн байдлаараа асуудал донд зовж байгаа тий 50 бус байгаа 50 байж чадахгүй ийм байгаа боловч нэгэн өдөр жоох нэгэн өдөр эзнээс та нар л ингээд урилга ир болно гэж хэлж өгч. 그 일에 1절로 4절에는 목회자가 먼저 모범을 보이라고 얘기합니다. Тэгээ тэрэн дээр юу гэхээр тийм учраас ялангуяа 1-ээс 4-р ишлэлдэр болохоор одоо ахлагч хүн хөнчилж байгаа нэг нь эхлээд бусдаа үлгэрлээ гэдэг хэлж өгч. 때로는 교회의 지도자가 그 일에 모범을 보이라고 얘기를 해요. Тэгээ чуулганы тэргүүн зогсож байгаа нэгэн маань нэгэн чи эхлээд үлгэрлэх ёстой гэдэг хэлж өгч. 자, 5절로 6절에는 이런 지도자들을 잘 순종하고 따라가라고 권면을 합니다. За тэгээ 5-аас 6 дугаар болохоор яаж гэхээр та нарт үлгэрлэж байгаа тэр удирдагч нарыг маш дуулууртай дагаж түүнийг дуулууртай дагаарай гэж хэлж байна. 7절로 11절에는 분명 마귀 역사가 너에게 다가올 것인데 그 마귀 역사를 이기라고 권면을 하는 거예요. Харин 7-оос 11-р ишлэгийг харах юм бол мэдээж хэрэг та нар дээр тийм муу нэгэн ирэх болно гэдэг хэлж өгсөн. Муу нэгэн ирнэ. Гэтэ тэрийг заавал ингээд яалах ёстой гэдэг хэлж өгсөн. 자, 마지막으로 12절로 14절에는 끝으로 인사를 하는 내용이 나옵니다. За тэгээ 14-өөс 12-оос 14-р ишлэлээр болохоор сүүлд нь мэдчилгээ явны хэсэг гарч ийн тийм. 그래서 어떻게 보면 이 베드로전서를 통해서 우리가 다가오는 어떤 고난, 현재의 고난에 대해서 우리 그리스도인들이 어떻게 이 고난을 믿음으로 통과할 것인지, 그 고난 가운데서도 어떻게 그리스도인들이 살아갈 것인지, 그 미래는 어떻게 될 것인지 그러한 답을 베드로전서에서 주고 있습니다. Тэр одоо хэлээд дүгнэлт харах юм бол нэгдүгээр Петр номон дээр хэлэхэд нь одоо эдэлж байгаа тийм болон ирээдүйд ингээд ирэх эдгээр асуудлууд болон эдгээр зовлонтой мөчүүдэд хэрхэн бид нар ямар байдлаар түүнийг хүлээж авах вэ? Хэрхэн одоо түүнийг тэр дунд ингээд гэтлэлж твчих вэ? Бас мөн түүнийг хэрхэн давах вэ талаар ингээд заавраад өгч байгааг шаарч байна. 자, 어찌 보면 이 베드로전서를 통해서 우리가 쭉 읽다 보면 이런 생각을 하게 됩니다. Хэдэл одоо түр яаж чад нэгдүгээр Петрийн дараа нэгдүгээр Петрийн дамжуулаад ямар бодлыг авч болох вэ гэхээр 고난이라고 하는 것은 우리에게 또 다른 상급과 면류관을 주게 하는 하나의 과정이다. Тэр бидний хэдлээ нэгдүгээр Петр намайг үзээд ирэхлээр та нарт ямар бодол төрөх вэ гэхээр зовлон гэдэг зүйл асуудал гэдэг зүйл чинь биднэрт өгөгдөх гэж байгаа бас нэгэн шагналын тийм шалгуур тэр шагналын бас нэгэн тийм титэмний шалгуур юм биш гэдгийг ойлгох. 자, 이렇게 표현할 수가 있는 거예요. 베드로 전후서를 여러분들이 쭉 5번 이상씩 읽어보세요. Та нар маань нэгдүгээр Петр номыг 5-аас дээш уншиж үзээрэй. 그러면 제가 방금 이야기한 이 전체적인 내용에 대해서 함축적으로 이렇게 표현할 수가 있어요. Энэ бол та нар саяны хэлж байгаа тийм ерөнхийдөө нэгдүгээр Петр номноос чи ийм ойлголтыг авнаа гэсэн тэр төлхөр ойлголтуудыг дахин ингээд мэдэх болно. 어떤 사람이든지 간에 마찬가지입니다. 고난이 없다고 하면, 연단이 없다고 하면 그 사람도 과연 하나님 앞에 얼마나 인정을 받을 수 있을 것인가 생각해 봐야 되겠죠. Тэгэхээр магадгүй хүмүүс ерөнхийдөө зовлонгүй байхыг хүсдэг. Тэгээ зовлонгүй 50 байхыг хүсдэг. Гэхдээ яг үнэндээ зовлон гэдэг зүйл асуудал бэрхшээл гэдэг зүйл хэрэг байхгүй байх юм бол тэр хүнд ямар ийм өсөлт байх вэ гэдэг ингээд бас бодох хэрэгтэй. 자, 우리가 하나님 앞에서 때로는 고난이 있다고 하면 그 고난은 우리에게 영광의 면류관을 주는 하나의 기회의 시간이다. 이런 시각으로 봐야 됩니다. Тэгээ бид нэр эзний өмнө ялангуяа асуудалтай байна, зовлон донд байна гэх юм бол энэ нь магадгүй эзнээс өгдөж байгаа нэг төрлийн титмийн өмнөх шалгуур юм байна гэдгийг бид санах хэрэгтэй. 네. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요.
근데 투를 아무렇지 않게 부자다니. 자, 뭐 게릴라 들어왔어요? 기플렉 저주스 네 들어오셨습니다. 네, 아, 네네네. Sana 예. би эвлюэр яваад Japанаас төрчээд хоолой өвдөд 아, тэгээд хоцроод ороод ирдээ. 길런이가 방금 병원에서 왔대요. 감기 걸려가지고. 그럼 여기 잠깐 쉬었다 하시죠. 네. 그럼 10분 쉬실까요, 목사님? 네네. 한 15분만 쉬죠. 15분. За, тэгэхээр түр амраад 15 болцгоё. Угмаа. Нэг чинь өчтөр нөгөө зүнхээ хойно орхисон байлээ гэрлэгийг нь хоёр дээр тэгээ багшийг төр өрөөнд аваад хийчээрэй гэдэг хэлж байгаа. Даун Дороо. доор галтгооны тэр сандал дээр орхисон байлээ. 자. 목사님. 네. 어저께 뭉성한 사모님이 거기다가 저기 게르게의 교회 1층 부엌 근처에다 가방을 놓고 나오셨다고 하네요. 아, 네. 네, 그거 좀 2층으로 해서 좀 챙겨주시기 부탁한다고 하네요. 네, 그래요. 예, 예. 네. 자, 다른 답변 없어요. 그럼 목사님 좀 쉬세요. 15분에 네. 만나요. 네. 네, 베드로전서 여기 1장 1절부터 여기 2절까지 한번 읽어보시죠. 1절부터 2절이요? 1절부터 2절까지. 네. За хэдүүлээ номроо оръё. Нэгдүгээр Петр нэгээс хоёрыг унших гэж байна. Иесус Христийн элч Петрээс Понт, Галаад, Каппадок, Аз болон Бутанд тархсан төр суурьшигч нарт та нар Бурхан эцгийн урдаас тарсны дагуу сүнсний ариусгалаар Иесус Христэд дуулууртай байх болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. Нэгүсэл ба амар тайван нь та нарт улам арвин болох болтугай. 아멘. 여기 사도 베드로가 편지를 보내는 서신자가 누구인가를 여기에서 증거를 합니다. За энэ дээр болохоор юу бичиж байгаа бичигч болон хүлээж авч байгаа нэгэн яг хэн бэ гэдгийг ингээд тайлбарлаж өгч байна тий. 자, 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아, 갑바디오기아, 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네 이런 표현을 썼어요. За энэ дээр харах юм бол юу гэж хэлсэн те Илч Петрийн Иесус Христийн элч гэж хэлсэн. Иесус Христийн элч Петрээс Понт, Галаад, Каппадок, Аз болон Битунд зарсан төр суурьшигч нарт гэж бичиж байгаа. 그러니까 사도라는 단어는 위로부터 보내심을 받았다라는 뜻인데 어찌 보면 하나님의 명을 받아서 순종하는 종이다 그런 뜻입니다. Энэ дээр байгаа Илч Петр гэсэн утгын элч гэдэг нь болохоор чинь Бурханаас те тусгай юу илгээлтийг аваад гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. Эзэн Иесусээс буюу Бурханаас тусгай илгээлтийг авсан эрх мэдэлтэй хүн гэдгийг хэлж өгч байна. 여기 예수 그리스도의 의라는 단어는 이제 소유격이잖아요. 그러니까 베드로의 주인은 누구라는 얘기입니까? За тэгээ энэ дээр болохоор чинь 의 гэдэг чинь нөгөө одоо нэрлэгийн харьяалын төлөөлөл чинь ийн гэсэн утга шүү дээ тийм ээ ийн. Тэгэхээр Илч Петр өөрийгөө хэний элч гэж хэлсэн бэ? 베드로의 주인은 예수 그리스도입니다. энэ дээр харах юм бол Иесус Христийн гэж хэлсэн тийм. 그가 복음 증거에 종으로서 사역을 할 때 그는 주인이 명하는 대로 순종하는 사람이다. 그런 뜻이에요. За өөрөөр хэлэх юм бол бас энийг судлаарай. Өөрийгөө тэрний элч гэж хэлсэн гэдэг утга нь тэр түүнийг хэлсний дагуу хийнэ. Түүний хэлсний дагуу дамжуулна гэсэн утга ингээд явж байгаа. Элч гэхлээрэ. 자, 누구와 비슷하죠? 사도 바울은 그리스도 예수의 종 사도 바울은 그렇게 표현하죠. Илч Паул бас яг ингэж хэлсэн байсан. Өөрийгөө би бол Иесус Христийн боол гэж хэлсэн байгаа. 그 말과 비슷한 말입니다. тэрнтэй яг ижилхэн утга байгаа. Иесус Христийн элч гэх. 누구에게 편지하느냐? 본도라는 곳, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아. 여긴 아까도 얘기했지만 터키 지방에 있는 서아시아에 있는 교회들입니다. 여기에 편지를 보냈습니다.
Мгм. За тэр Илч Петр хүнд захиа явуулж гэхээр Понт, Галат, Каппадок, Аз болон Битун гэсэн тий. Энэ нөгөө түрүүний хэлсэнчлэн бага Азад суурьшигч нар буюу одоогийнхоор болохоор Турк нутагт байж ирсэн хүмүүст хэлсэн гэсэн. 그런데 아주 특징적인 메시지가 있죠. 여기 흩어진 나그네라는 표현을 썼죠. Мгм. Гэхдээ тэднэрт юу гэсэн гэхээр тэднийг бас зүгээр түр суурьшигч нар гэж хэлж байгаа тий. 자, 흩어져 있지만 여기 나그네인데 특별히 나그네라고 하는 의미가 굉장히 중요한 의미를 갖고 있어요. Энэ одоо түр суурьшигч гэсэн энэ агуулга бас маш их чухал агуулга байгаа. 일반적으로 나그네라고 하는 의미는 어떤 의미인가요? 몽골에서. За Монголд жишээлбэл Монголын түр суурьшигч гэдгийг ямар утга вэ? Монголд. 자, 몽골에서 나그네라는 의미는 어떤 의미예요? Түр суурьшигч гэдэг нь монголоор яг ямар утга вэ? 자가 Цагаач. Түр суурьшигч. 그 잠깐 자기 뭐 나그네라는 뜻은 그 원래 뭐랄까 원래 사는 주민이 아니고 잠깐 그 지방에서 잠깐 그 지역에서 살고 있는 사람들. 그렇죠. 자, 여기 아주 중요한 비밀이 하나 숨어 있습니다. 자, энэ үгэнд тийм маш ингэ чухал нэг агуулга нуугдж байгаа. 나그네라는 단어가 여러분도 잘 알고 있는 단어입니다. 히브리어로. Бидний хувьд бол яг маш ингэ сайн мэдэх нэг үг байгаа энэ дотор. 자, 뭘까요? Тэр юу байгаа вэ? 게르라는 단어입니다. 게르. 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 몽골 그 게르인가요? 몽골 게르라는 단어하고 히브리어에서 이 게르라는 단어하고 같은 의미예요. 그래요? 그러니까 여러분들이 생각하는 집이라고 하는 개념 있지 않습니까? 집은 여러분들 게르는 금방 쳤다가 또 다른 곳으로 이동할 때 또 치고 그렇잖아요. 그런데 성경에서 말하는 나그네라고 하는 의미는 게르라는 의미예요. Тэгээ энэ нөгөө одоо Библиэл дээр харах юм бол энэ түр оршин түр суугч шаа шүү дээ тийм ээ. Энэ нагнэ гэж байгаа байхгүй юу? Одоо манайх болохоор чинь аян чинги гэсэн утга ер нь бол одоо нөгөө гэхдээ энэ утган дээр болохоор гэр гэсэн агуулмж байдаг гэнэ. Гэр одоо манай Монголын нөгөө бүрхийг гэр гэсэн агуулмж байдаг гэнэ. Еврей хэлэн дээр бас ижилхэн байдаг гэр гэж. 여러분들이 게르를 볼 때마다 전 세계에 있는 어떤 사람들보다도 나는 나그네구나 라는 것을 느껴볼 수 있는, 경험해 볼 수 있는 좋은 문화를 갖고 있다고 나는 생각해요. Тэгээ тэр гэр гэхдээ чи нөгөө нэг гэрийг хүссэн газар руу тогтсон байр суурь гэж байхгүй те яхааш явах юм бол аваад явдаг те яг тэрэн шиг та нар маань бас гэрийг харах болгонд би ч нэр түр суугчтэй гэж ингээд бодож явах ийм чухал ойлголт энэ төр тун агуулгадж байна. 나그네는 그가 머물다 간 곳은 그저 임시 처소입니다. 임시로 잠깐만 있다가 가는 곳이지 거기는 내가 온전히 거기 마음을 두고 거기다가 두고서 살아가는 장소가 아니에요. 임시 거처라는 뜻입니다. Тийм мэдээч хэрэг нэг сая хин ах хэлсэн чихээ түр оршин суугч те түр оршин суугч гэсэн утга чинь тэнцэнэ мөнхөд байна гэсэн утга ерөөсөө биш те хэсгийн хугацаанд байжгаад дахиад өөр тийшээ явна гэсэн утга байгаа. 자, 그렇다고 하면 우리 그리스도인에게서 나그네라고 하는 의미는 어떤 의미일까요? Тэгвэл энэ түр оршин суугч гэдэг энэ агуулга маань яг Христ итгэлийн хувьд бол ямар ойлголтыг өгч болох вэ? 히브리서 11장 13절 그 이하에 보면 언양을 찾는 나그네라는 표현을 씁니다. 히브리서 11장 13절 이하 한번 잠깐 보세요. 볼까요, 무슨? 예, 자, Еврей 11-ийн 13-ыг харах юм бол энэ дээр бас байж байгаа энэ агуулга. За би Еврей 11-13-ыг уншиж өгье. Тэд бүгд амлалтуудыг авалгүйгээр харин холоос тэдгэрийг харж батлан хэлж өөрсдийгөө дэлхийд гадныхан ба түр суурьшигчд гэдгийг бүлээн зөвшөөрч итгэл дотроо нас барсан билээ. 자, 14절 16절까지 한번 읽어보세요. За би 16 дахиад үгүйс уншия. Учир нь тийм ярьдаг нь их нутаг хайж буйгаа тодорхой харуулдаг. Үнэн дээр тэд гарч явсан нутгаа санаж байсан бол тэдэнд буцах боломж байх байсан. Харин тэд үлэмж дээр нутгийг бүсэж байв. Тэр бол Тэнгэрлэг орон мөн. Тиймээс Бурхан тэдний Бурхан гэж нэрлэгдэхдээ ичээгүй юм. Учир нь тэр тэдэнд хот бэлтжээ гэв. Амен.
자, 그리스도인에게서 나그네라고 하는 의미는 자, 이 세상을 살아갈 때 우리는 영원한 하나님의 나라를 우리의 본향으로 삼고 있기 때문에 그 본향을 향해 가는 하나의 과정, 어떤 연단의 과정이라고 바라보는 겁니다. Мгм. Мгм. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол гарч ирдэг Христэлт хүмүүс өөрсдийнхөө үндсэн энэ дэлхийг бид нэр үндсэн очих хөстэй газрыг болохоор эзний бэлдсэн тэр улс гэж хардаг учраас энэ дэлхий дээр амьдарч явах хугацаанд хаанч байсан гэсэн энийг бол түр газар түр сууршигчаа түр гэж 사도 хэлж 베드로가 소아시아에 있는 성도들이 지금 고난 가운데 있지만 그들에게 나그네라고 하는 표현을 쓸 때 너희는 여기는 잠시 있다가 잠시 고난을 받지만 우리에게는 영원한 천국이 우리의 본향이다. 우리의 고향이다. 그것을 바라보면서 이 땅에서 살아가라고 하는 메시지가 그 나그네라는 단어 속에 들어있는 거예요. За тэгэхээр Илч Паул Илч Петр эдгээр нөөс бага Азийн хүмүүс бичсэн загтлын агуулгын голыг харах юм бол тэднийг юу гэсэн гэхээр та нар энэ дэлхий дээр зовж байгаа мэдж байгаа. Гэтэ та нар бол түр сурч шүү. Яг л энэ дэлхий дээр түр байгаа учраас ингэж байгаа. Харин та нар маань удахгүй өөрсдийн мөнхөд амьдрах мөнхийн улс руу очих учраас тэрнийг хараад энэ дэлхий дээр амьдрахтаа төвчээрэй гэсэн ийм мессежийг өгөхийн тулд төр сурч гэдгийг мэдчилгээндээ ингээ оруулсан байх магадлалтай гэж үздэг. 자, 어디 보면 이방 사람인 저들을 하나님이 불러줬습니다. 베드로전서 2장 10절에 보면 그들이 과거에는 하나님의 백성이 아니었는데 하나님 불러서 하나님의 백성이 되었어요. 얼마나 감사해요. За тэгээ бас хоёрын 10-ыг харах юм бол тэдний гэсэнтэй харийнхан байсан хүмүүсийг хар хүмүүс байсан хүмүүсийг бурхан дуудаад өөрийнхөө болгож өгсөн гэж хэлсэн. 자, 세상을 의지하고 세상의 고향을 두었던 사람이 이제는 하나님을 의지하고 하늘나라의 고향으로 바뀐 겁니다. За мэдээч хэрэг дэлхийг урд нь тэр хүмүүсээс гэхээр энэ дэлхий дээр найдварыг тавьж ирсэн. Энэ дэлхийгээс аль болохоор тэг олон зүйлийг ингээд бүсч амьдарч ирсэн ийм хүмүүс байсан бол одоо тэднийг болсон гэхээр энэ дэлхийг түр зур гэж хараад Бурхны хаанчлал руу хараагаа шилжүүлсэн хүмүүс гэж эдгээр хэлсэн. 그래서 이 나그네가 받은 은혜에 대해서 2절에 그렇게 말하죠. За тэгтээ дараад нь юу гэсэн гэхээр харин энэ түр уршин суугч нарт зориулсан ерөөлийн талаар 2 дугаар хэсэг дээр 2 дугаар зүйл дээр юу гэж хэлсэн гэхээр 자, 어떻게 보면 그들이 받은 은혜이면서 그들이 누구인가를 생각해 볼 수 있는 이제 변화의 새 사람이 되었으니까 이제 그 다음에 우리는 어떤 사람인가를 생각해 볼 수 있는 메시지가요. 2절 말씀이에요. За тэгээ энэ дээр харах юм бол эхний ээлжинд ямар дэжсэн та нар өмнө нь ямар байсан одоо ямар болсон гэсэн энэ мессеж байсан бол 2 дугаар ишлэл дээр харин юусгэлэр та нар тэгвэл хэрхэх талаар ингээ хэлж өгч байгаа. Энэ мессеж бас давхар орсон байгаа. 자, 여기 곧 하나님 아버지의 미리하심을 따라 이런 표현을 썼죠. За эхлээд хоёрын эхнийг харах юм бол гэсэн Бурхан эцгийн урдаас та нарыг харсны дагуу гэж ингэж хэлсэн. 요 하나님의 나라로 바뀐 이 나그네들은 하나님 미리 알아준 사람들이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэд нэр өмнө нь одоо байж байгаад одоо түр оршин суугч болцгооцсон байгаа эдгээр хүмүүсийг яасан гэхээр Бурхан зүгээр нэг ингээд таарлаад сонгосон биш. Бурхан аль хэдийнээс тэднийг бэлтгэсэн байсан гэдэг хэлж мэдчихсэн гэдэг хэлсэн. 그래서 사도 바울과 같이 사도 바울도 로마서에서 미리 아셨다라고 그랬지요. 미리 아심을 따라. Илч Паул гэсэн бас Ром номдэр ингэж хэлсэн байдаг те. Та нэг урдаас мэдсэн гэж хэлсэн гэсэн. 또 예정을 입어. 예정을 입어. 예정이란 단어는 뭐냐면 미리 어떤 일을 하기 위해서 미리 계획하고 알아봤다는 뜻이에요. За тэгэхээр эртнээс бүр тогтоогдсон гэж хэлжсэн бас тий. 그런가 하면 에베소 1장 4절에는 창세전에 우리를 택하사 그런 표현을 썼죠. Бас Эфес 1-ийн 4-ээр харах юм бол бид нарыг ертөнцийн суурьаас өмнө сонгосон гэж бас хэлсэн байдаг. 또 우리 2절 하반절에도 여기 보니까 택하심을 받은 자들에게 이런 표현도 썼죠. 오늘 베드로전서 2장. хоёрын Эфесийг харах юм бол бас энэ дээр юу гэж хэлэхээр сонгогдсон гэж хэлсэн. 그러니까 이 나그네 어떻게 보면 그리스도인들은 어떤 사람이냐?
하나님 미리 알아준 사람이고 택하심을 받은 사람들이라는 거예요. Энэ дээр харах юм бол Христ итгэлт хүмүүс гэж яг ямар хүмүүс гэдэг нь гэхээр нэгдүгээрт нь болохоор Бурхан тэр хүнийг урдаас мэдчихсэн хүн. Хоёрдугаарт нь тэр хүмүүс л сонгогдсон хүмүүс гэдэг дахиж ингэ сануулж өгч. 우리 그리스도인의 가치가 이렇게 아주 어떻게 보면 영광스러운 겁니다. Тэгээ ингээ харах юм бол Христ итгэлт хүн гэх юм бол энэ хүний үн цэн тэг үнэхээр ингээд чухал хүн гэсэн үг. 누가 우리를 미리 알아주시고 우리를 택해줬지요? Бид нарыг таныг урдаас хэн мэдчихсэн бөгөөд таныг хэн сонгосон гэсэн мөлий. 그렇죠. 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 하나님 아버지께서. Бурхан маань ингэсэн сонгосон гэсэн. 자, 우리의 신분이 참 이렇게 귀하고 존귀한 겁니다. Бидний одоо байр суурь тий бид нарыг ер нь чи ер нь хэн бэ гэх юм бол бидний байр суурь болохоор ийм нандин гэдэг бид хэрэгтэй. 아멘. 이렇게 하나님이 미리 알아준 사람, 미리 알아준 성도들은 과연 어떤 삶을 살아갈 것인가에 대해서 거기 기록해 놨습니다. Тэгэнгүүт одоо энэ ийм үн цэнтэй тийм ийм урдаас би ингээ таныг мэдчихсэн ийм сонгогдсон энэ хүмүүс тэгвэл ийм үн цэнтэй энэ хүмүүс маань тэгвэл хэрхэн амьдрах талаар цаашаа гарч чи тэгвэл яаж амьдрах хэрэгтэй юм бэ гэдэг гаргаж байна. 자, 첫 번째가 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 이런 말씀이 있어요. За эхнийх нь болохоор ариун сүнс таныг ариун усгсны дагуу дуулууртай байгаарэ гэж хэлж байна. 내 안에 성령께서 함께 하시고 그 성령의 인도를 따라서 이제는 하나님이 인도하는 대로 순종하는 삶, 그것이 미리 알아준 사람, 택함 받은 사람의 삶의 자취예요. 그렇게 살아가야 돼요. Тийм учраас эхнийх нь болохоор дахин тайлбарлах юм бол ариун сүнсээр ариутлагдсан хүмүүс буюу урдаас та мэдчихсэн тэр хүмүүс маань эзэн бурхан дээр дуулууртай байх хэрэгтэй гэдгийг ингээд хэлж өгч байгаа. 그래서 사도 바울도 갈라디아서 5장에서 그렇게 말하지요. 너희는 성령을 쫓아 행하라. 그렇게 말을 하지요. Илж Паулус Галаат номны 5 дугаар бүлгээр хэлсэн. Та нар ариун сүнсийг дагаад яваач. Ариун сүнсийг ариун сүнсний араас хөөцөлдөөч гэж хэлсэн. 자, 왜 우리가 성령을 쫓아 행하야 되느냐면 오늘 여기 있는 말씀처럼 우리가 하나님을 순종해야 되기 때문입니다. Яагаад ариун сүнсийг ингэж би ариун сүнсний араас хөөцөлдөхсөөр хэлжсэн гэхээр өнөөдөр энэ Петр дээр хэлж байна те дугуулгууртаа дагах хэрэгтэй учраас ариун сүнсийг дугуулгууртаа дагах хэрэгтэй учраас түүний дагах хэрэгтэй гэж хэлж байна. 우리가 세상에 살고 있지만 우리 안에 계신 성령의 인도를 따라서 우리가 하나님이 인도하는 대로 순종하는 삶, 그것이 그리스도인의 삶의 모습이고 나그네의 삶의 모습이에요. Мэдээж хэрэг бид нэр энэ дэлхийд дээр одоо амьдарч байгаа. Гэтэ энэ дэлхийд дээр амьдарч байгаа боловч ариун сүнс таныг дотроос удирдах учраас түүний дагаад явах нь дагаад хаашаа явахыгаа яахыгаа шийдвэрлэх нь одоо түр оршин суугчдын хийх зүйл гэдгийг хэлж байна. 또 여기 두 번째로는 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위하여 이런 표현을 썼어요. 예수 그리스도의 За хоёр дахь дээр нь тэр хүмүүс юу гэж хэлсэн гэхээр Христийн цусаар цацуулахын тулд гэж хэлж байна. 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위해다라는 뜻이 뭘까요? Энэ дээр юу гэхээр эзэн Есүс Христийн цусны цацалтыг дуулууртай дагалах гэсэн шүү дээ. Энэ төл юу гэсэн утга юм бэ? 자, 예수님이 왜 피를 흘리셨지요? эзэн Есүс яагаад цусыг урсгасан бэлээ? 자, 죽어가는 영혼을 살리려고 사단에게 붙들린 사람을 변화시켜서 살리려고 하는 것이 예수 그리스도께서 피 흘려주신 목적입니다. 구원의 Түүний цусаа урсгасан гол зорилго нь юу гэхээр үхээд явж байгаа нэг те сатаны эрхчлээс болоод үхээд явж исэн нэг түүнийг амьдруулахын тулд эзэн Есүс цусаараа өрийн төлсөн юм байна. 이걸 다른 말로 표현한다고 하면 예수 그리스도께서 걸어가신 십자가의 길을 닮아가기 위해서 그렇게 표현하면 됩니다. За тэр юу ч утгатай хэлээрээ яг одоо энэ цусныг дагах хэрэгтэй гэдэг нь болохоор эзэн Есүсийн урсгасан тэр ариун цусыг залмаа дээр урсгасан тэр одоо үйлдэлийг дагах хэрэгтэй гэж хэлж байна. 그래서 저와 여러분들은 예수 그리스도께서 우리에게 맡기신 그 구원의 사명을 감당하기 위해서 우리가 선택받은 사람이라는 것을 명심해야 돼요.
Тийм учраас тэрний үгс утгатай энэ Есүсээс биднэрт даалгасан тэр авралын үйлсийг бид нэр гүйцэлдүүлэхийн төлөө сонгогдсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 그것이 예수님이 십자가에서 피 흘려주신 그 은혜에 동참하는 길이고 그 은혜에 순종하는 길이에요. Тэгэхээр тэр ивэлд бид нэр нэгдэхийн тулд тэр ивэлдээ хамт алхахын тулд бид нэр сонгогдсон гэдгийг санах хэрэгтэй. 자, 그래서 이 소아시아에 있는 성도들이 그들이 어떤 사람인지를 사도 베드로는 분명하게 이렇게 가르쳐 줬던 겁니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Илч Петр мэдчлэрийнхээ хажуугаар бас одоо бага аз байгаа хүмүүсийг та нар ер нь хэн юм бэ гэдгийг ингэж тайлбарлаж өгсөн. Сануулж өгч. 자, 그들이 받은 은혜와 사명에 대해서 미리 선포를 했던 거예요. Тэгэхээр тэдний авсан ивэл болон тэдний авж байгаа үүргийн талаар дахин тайлбарлаж сануулж өгч байгаа гэсэн. 또 여러분들도 마찬가지입니다. 우리가 예수 그리스도로 말미암아서 선택함을 받았습니다. 또 사명을 부여받았어요. 그것을 깊이 깨닫고 그것을 붙들고 살아가는 것이 인생의 시간에서 가장 중요한 모습이라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр энэ дэлхийд амьдарч байгаа одоо ганцхан бага Азийн гэлтгүү ганцхан бага Азийн гэлтгүү одоо түүний одоо эзэн бурхнаас урьдчилаад мэдсэн түүний сонголтоор сонгогдсон эдгээр хүн болгон дэлхийн хааж ирсэн гэсэн тэр хүн болгон өөр өөрсдийн гэсэн тусгай үүрэгтэй гэдгийг бид нэгэ санаад түүнийхээ дагуу ингээд одоо сүсгэлэн амьдрах нь хамгийн чухал. 그런데 이런 은혜가 주어진 사람에게는 사단이 가만히 있질 않죠. Гэхдээ хамгийн гол зүйл гэхээр ийм тусгаарлагдсан ийм тусгай ивэл нэгүсэл авсан хүмүүсийг сатан яагаад зүгээр орохгүй тодорхой гэдэг санах хэрэгтэй. 자, 소아시아에 있는 성도들이 지금 고난 가운데 있다고 그랬죠. 핍박과 고난 가운데. Яг одоогийн байдлаар энэ Петр номыг бичиж байгаа энэ үед болохоор чинь энэ бага Азийн хүмүүс жинхэнэ зовлон донд байсан, хавчлах донд байсан ийм үе байгаа. 그것은 그들이 받은 은혜와 사명이 너무 크기 때문에 그런 거예요. Яагаад тэгэхээр эдгээр яагаад тэгвэл ийм хавчлах донд зовлон донд орсон гэхээр тэдний авсан ивэл нь болон тэдний хариуцж авч байгаа үүрэг нь үнэхээр чухал бас үнэхээр том учраас ийм одоо хавчлах болсон. 저도 마찬가지고 여러분들도 마찬가지입니다. Энд болохоор чинь ялгаа авахгүй таач бай, пасторч бай, биш бай бид нар бүгдээрээ асар том юм асууч үнэтэй зэрэгцгүүц юм асуулт орхон тодорхой. 저와 여러분들에게 하나님 주신 은혜와 사명이 크다고 하면 그만큼 마귀 역사도 많고 시험도 많다는 걸 명심해야 돼요. Биднэрт танд авсан ивэл чинь хязгааргүй том магадгүй авсан үүрэгт нь хамгийн чухал гэх юм бол тэр хэмжээний чухлын хэрээр танд яг гэхээр одоо дайралтууд ирэх нь тодорхой гэдэг тайлбар хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 그래서 야고보서에 보면 야고보는 1장에 그렇게 말씀하지요. 1장 2절에 내 형제라 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여겨라. 그런 표현을 썼습니다. 읽어드릴까요? 야고보서 읽을까요? 그렇죠. 야고보서 1장 2절에 네. За би тийм учраас Яков номны 1-р бүлгийн 2 дээр юу гэж хэлсэн байгаа гэхээр ингэж хэлсэн байна. Хатуу нар минь элдвийн суралтанд орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үзье гэж хэлсэн. Амен. 4절까지 한번 읽어보시죠. За би 2-оос 4-ийг бүтэн уншия. Хатуу нар минь элдвийн суралтанд орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үз. Итгэлийн чин шалгуур хатуужилт хүргэгддгийг та нар мэдэх билээ. Хатуужил нь төгс үйл байг. Тэгвэл та нар төгс бүрэн юугаарч дутхгүй байна гэсэн. 아멘. 그래서 우리에게 다가오는 여러 가지 시험, 마귀 역사를 온전히 기쁘게 여겨라. 그것을 믿음으로 잘 통과하라고 이렇게 야고보도 당부를 하고 있는 거예요. Дэлж Яков ч гэсэн бас ингэ Яков намдэр хэлсэн байна те. Тийм учраас одоо чамд ирж байгаа ямар нэгэн сорилт юм уу эсвэл одоо шалгуур байлаа гэх юм л тэдгээр болгоны чи бүгэн баяр хөөртэйгээр авч үзэх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 자, 이런 은혜와 사명을 받은 소아시아에 있는 성도들에게 은혜와 평강이 너에게 더욱 많을지어다 하면서
이렇게 축복의 인사를 하는 겁니다. Тэгээ ийм одоо энэ элжбетэр жилээр багаас байгаа те энэ итгэгч нарт ийм чухал зүйлийг авсан учраас та нарт юу байгаар гэсэн те та нарт нэгүүлсэл болон амар тайван ингээ байх болтугай асар их байх болтугай гэж ингээ мэдчихсэн. 자, 옛날에 평강이라고 하는 단어는 하나님 주신 성령의 감동과 위로를 평강이라고 표현할 수 있어요. За энэ дээр болохоор амар тайван гэж байгаа нь юу гэсэн үг гэхээр эзэн Иесусийн буюу ариун сүнснээс өгөгддөг тайвшрал тий сэтгэлд амар байдал гэсэн ийм утгыг илэрхийлж байгаа. 자, 이건 은혜의 결과로 오는 겁니다. За тэгэхээр энэ болохоор чинь маш нэг нэгүүлсэл дотор тий үр дүнтэй байх болтугай гэж ингээ хэлсэн. 다시 말하면 예수 그리스도로 말미암아서 구원한 어떻게 보면 선택된 백성에게 주어진 은혜의 역사라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол энэ мэндчлэгийг харах юм бол үгээр эзэн Иесус Христээр дамжуулаад нэгүүлсэл авсан бас юу үүрэг авсан хүмүүст те өгөгдөж байгаа юу лээд одоо юу өгөгдөж байгаа чухал зүйлийг буюу авралын үйлсийн төлөөх одоо мэндчлэгээ гэдгийг харж болно. 히브리어로는 에이레네라는 단어, 에이레네. 에이레네라는 단어입니다. 히라보로. 에이레네. 이렇게 씁니다. 이게. 아이고 이게 안 보이네. 이게 안 보이네요, 선생님. 이게 안 보이네. 이게 안 보이네. 히라보로 어디? 에이레네라는 단어인데 히라보리 문에 요 단어는 평화, 평강, 안식 뭐 그런 의미가 담겨 있습니다. 에이레네 гэсэн үг байгаа байхгүй бас нөгөө өөр хэлээр орчуулах юм бол энэ болохоор эсрэгээр нь эдгээр хүмүүст амар тайван одоо амар амгалан манайхаар бол амар амгалан амар тайван гэдэг зүйлсүүд нь байх болтугай гэж хэлсэн юм утга. 자, 하나님이 너희 안에 계셔서 너희에게 하나님 주시는 하늘의 위로와 그 기쁨이 항상 함께하기를 축복하는 내용이에요. Амен. Тэгэхээр энэ ямар зүйлээр одоо төсвөлийн мэндчлэгээний тайлбар яваад байгаа хгүй. Нэг талаар болохоор Бурхан таны дотор өгсөн Бурханаас таны дотор өгөгддөг амар тайван, амар амгалан, баяр хөөр гэдэг зүйлсүүд нь ингээ байх болтугай гэж ингэж байлгаж өгөөч. Тэрийг ингээ байлгаарай гэдэг хэлж гисэн ийм мэндчлэгээ байгаа. 3절에는 하나님 주신 그 은혜에 대해서 너무 감격한 마음으로 하나님을 찬송하는 내용이 나옵니다. За тэгээ 3 дугаар зүйлийг харах юм бол энэ дэр байгаа гэхээр Бурханы өгсөн тэр нэгүүлсэл дотор үнэхээр их ингээ хөдөлгөгдснөөс болоод буюу маш их талархснаас гарсан талархал ингээ орж ирж. 어떻게 보면 성도가 어떻게 구원을 받았는가에 대해서 고백하는 메시지라고 할 수 있습니다. Нэг талаар болохоор чинь итгэгч хүн авралыг авсныхаа үүднээс талархаж байгаа тий одоо тэр нэг мессеж гэж ойлгож бас болно. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리라. 그렇게 표현한 겁니다. За энэ дээр ихсэн 3 ихэн дээр ихсэн тийм ээ. Эзэн Иесус Христийн маань эцэг Бурхан магтагдах болтугай гэж хэлсэн. 왜 하나님을 우리가 찬송하느냐? 그의 많으신 긍휼대로 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 이런 표현을 썼습니다. За тэгээ цааш нь харах юм бол яагаад гэвэл буюу учир нь Бурхан өөрийн агуу өршөөлөөр үхэгсдээс амилсан Иесус Христийн амьдлаар биднийг амьд найдвар өөд гэж хэлсэн. Амьд найдварлоо. 왜 우리가 하나님을 찬송하느냐? 하나님은 우리를 긍휼히 여겨주신 분이에요. Яагаад бидний Бурханыг магтах ёстой гэхээр тэр биднийг өршөөж өгсөн гэж хэлсэн. 요 긍휼이라고 하는 단어가 뭘까요? За энэ өршөөл гэдэг үгэн дээр та юу гэж бодож байна вэ? 성경에 고아와 과부를 긍휼히 여기라는 말씀이 있습니다. 고아하고 이제 부모가 없는 아이들, 네네. 네네네. 그런 사람을 긍휼히 여기라고 그랬어요.
Бас ингэж хэлсэн. Библиэр харах юм бол өнчин одоо хүүхэд болон бэлэвсэн эмэгтэйчүүд гэж тийм ээ. Тэднэр дээр болохоор бас энийг бас ашигласан байдаг. 그렇다고 하면 Orшуулсан. 긍휼을 얻는 사람의 성격을 우리가 읽어볼 수 있는 거죠. Тэгэхээр тэгэх юм бол хэдүүлээ одоо тэндээс юу харж болох вэ гэхээр өршөөл ба нэгүслийг авсан хүмүүс гэдэг тэр хүний сэтгэл зүй одоо сэтгэлийн байдлыг нь ойлгох боломжтой. 자, 긍휼을 받을 사람은 누구의 도움을 받지도 못하고 또 스스로는 자기 자신을 지킬 수 없는 그런 어려움에 처한 사람들입니다. 그러한 사람을 불쌍히 여겼다는 뜻이에요. Тэгээд жишээлх юм бол яагаад гэхээр нөгөө нэг одоо энэ нэгүсэл өршөөл гэдэг зүйлийг өршөөл нэгүсэл гэдэг энэ агуулга болохоор чинь өөрийг нь хамгаалах хинч байхгүй тэр хүмүүсийг өрөвдөж нэгүүлсэж өрсөн гэсэн ийм агуулга явж байгаа болохоор тэр өрөвдүүлсэн нэгүүлсүүлсэн тэр халамжийг авч ихсэн тэр хүмүүсийн сэтгэл зүйн ямар их талархлаар дөрвөө гэдэг бид нар бодож үзэх хэрэгтэй. 자, 그런 사람의 보호자가 되었다는 뜻입니다. Тэгэхээр бурхан нэг талаараа Библиэлд сая хэлсэнчлэн нөгөө өмчин хүүхд болон бэлэвсэн эмэгтэйчүүд тийм байсан юм шиг боловч бид нар бас яг тэр одоо халамжийг нас авсан гэсэн үг. 그래서 소아시아에 있는 성도들이나 오늘 저와 여러분들은 하나님께서 우리의 보호자가 되시는 거예요. 긍휼을 받은 겁니다. Тэр өнөөдөр ч гэсэн бидний яах гэхээр яг ажиллах тэр юм одоо халамжлагчтай тэгээ бидний тойглох нэгэнтэй болсон гэсэн утгаагаар ингэ илэрхийлж байна. 자, 어떻게 우리에게 긍휼을 베풀었냐면 예수 그리스도께서 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 그랬죠. Бид нар яаж одоо нэгүүлсэн бэ гэсэн чинь энэ дээр ингэсэн тийм эзэн Есүсийг бурхан үхсдээс амьлуулсан тэр амьлалтаар гэж ингэж хэлсэн. 자, 당신 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를 보내서 예수 그리스도가 우리의 죄값을 대신해서 죽으시고 살아나게 하셨습니다. 그것을 통해서 우리가 긍휼을 얻었어요. Бид нар хэрхэн өршөөлийг авсан бэ гэхээр бурхан энэ биднийг өршөөхийн тулд өөрийнхөө ганц байсан хүүгээ те цорын ганц хүүгээ бидний өмнөөс өөрийгөө төлөвлөхийн тулд өгүүлсэн гэж хэлсэн тийм. тэгэж биднийг өршөөсөн. 한문으로 조금 어려운 단어인데 대속이라는 뜻인데 대신 우리의 죄값을 갚아주었다. 그런 뜻입니다. Өөрөөр хэлбэл бидний одоо өмнөөс одоо золино гэж ярьдагчдээс монголоор л тийм золино гэж ярьдагчлан би өөрөө төлөх ёстой гэсэн чинь миний өөрийг хүүгээрээ төлөвлөсөн гэсэн ийм утга явж. 그러니까 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로 또 부활하심으로 말미암아서 우리의 죄값을 대신 짊어지시고 또 그로 말미암아 하나님 앞에 용서받고 우리가 하나님의 의의를 얻게 되었다라는 뜻입니다. Тэгээд дахин хэлэх юм бол тийм эзэн бид нар эхлээд өөрсдөө жанчуулж өгөх хэрэгтэй байсан ч гэсэн бидний өмнөөс бидний тэрврээд өөрийнхөө хүүг хоронд нь өгч жанчуулж өгөөж зүмэд дахин амьлуулснараа Бурханы өмнө бид нарыг зогсоход хүргэж бас түүгээр бид нарыг өршөөлөлт хүргүүлснээрээ бид нарыг бас дахиад зөвхт гэж тооцоолсон энэ их нэгүслийн талаар бид нар ярьж байгаа гэсэн. 그렇게 돼가지고 결과적으로 소아시아에 있는 성도나 우리가 얻은 하나님의 은혜가 뭘까? 여기에 4절까지 기록해 놨어요. 4절죠? 자, 5절까지 기록해 놨네요. Тэгээд бас яасан гэхээр тэр ерөөлийг тэр нэгүслийн талаар цааш нь үргэлжлүүлээд юу хэлсэн гэхээр 4 5 дахь ишлэлээр дахин ингэ хэлсэн баг. 일격과 영선이 아니요. 이게 아주 중요하기 때문에 다 설명할 수 있을지 모르겠어요. 이 말씀해 보니까 우리를 거듭나게 했다고 그랬습니다. 우리를 거듭나게 하사. 첫 번째 은혜가 За тэрэн дээр үслэл биднийг энэ агуулгуудаар нэгдүгээрт бид нэр дахин төрүүлсэн гэж хэлсэн байгаа. 자, 거듭났다라고 하는 뜻이 어떤 뜻이죠? дахин төрүүлэх гэж ямар утга вэ? born again입니다. 다시 태어났다는 뜻이에요. дахиад төрөх те дахин шинээр төрөх гэсэн үг. 자, 예수 그리스도의 구속의 은혜로 말미암아서 우리는 죽었던 영이 다시금 살아난 겁니다. За тэгэхээр эзэн Есүсийн авралын үйлсээр дамжуулаад үгцэн байсан сүнс дахин амьдсан гэдэг чинь дахин амьлуулсан.
그게 거듭난 거예요. Тэгээ энэ бол дахин авлилт гэдэг хэлж байна тий. Дахин төрөлт. 요한복음 3장에 니고데모가 밤에 예수님께 찾아와서 내가 어떻게 하면 영생을 얻겠습니까? 라고 예수님께 질문하는 내용이 나옵니다. За Иохан номны 3 дугаар бүлгийг харах юм бол Никодемийн талаар гардаг. Тэгээ Никодем би ийм том болчиход дахиж яаж төрөх юм бэ гэж хэлсэн. 그럴 때 예수님 뭐라고 말씀하시죠? Нэгэн Иесус юу гэсэн байдаг лээ? 내가 거듭나야 되겠다 그랬습니다. Гэсэн чинь Иесус чи дахин төрөх ёстой гэдгийг ингэ хэлж өгсөн. 근데 니고데모는 깨닫지를 못해가지고 내가 어머니 뱃속에 다시 들어갔다 나와야 돼요? 네, 그렇게 질문을 했습니다. Яагаад тэгэхээр тэр юу гэсэлэр би яаж тэгээд дахин төрөх юм бэ те? Дахин буцаж ороод дахин буцаж гарчих юм уу гэж ингэж. 그럴 때 예수님이 뭐라고 그랬냐면 물과 예수- 성령으로 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 그런 표현을 썼어요. Харин Иесус гэхээр чи ус болон ариун сүнснээс дахин төрөхгүй бол Бурхны хаанчлал гэдэг зүйлийг үүсэхгүй гэж хэлж өгсөн. 거기 물은 하나님의 말씀을 가리키고 또 성령의 역사로 말미암아 하나님께서 저를 구원하실 것이라고 말씀해 주신 거예요. Энд дэр хэлэгдэж байгаа үг ус гэдэг нь юу гэж хэлэхээр эзний үгийг хэлж. Харин ариун ус ба сүнсээр гэдэг ариун сүнс гэдэг нь болохоор чинь эзний үгээр дамжуулаад мэдээж ариун сүнсээр тэр ашиглыг хийгднэ гэдгийг хэлж өгсөн. 거듭남 속에 들어있는 비밀입니다. Энэ бол ариун одоо дахин төрөлтөн дотор нуугддаг нууц гэсэн үг. 그러니까 이 소아시아 성도들이 받은 은혜는 하나님이 예수 그리스도의 구속의 은혜를 덧입혀서 저들에게 거듭나게 하는 축복을 주신 겁니다. 은혜를 주신 거예요. Тэгэхээр бид дахин нөгөө талаас харах юм бол одоо бага азтаас итгэгч нарт тийм эзэн Есүсийн нэрээр бид дахин төрсөн юм аа гэдэг дахин ингэ сануулж өгсөн. 골로새 3장 10절에 보면 너희가 옛사람의 모습을 벗어버리고 새 사람이 되었다. 그런 표현을 썼습니다. 새 사람. 그게 거듭난 사람이에요. Колоссе 3-ыг 10-ыг харах юм бол бас тэрэн дээр хэлсэн чи хуучин хүнээ тайлаад шинэ хүнийг өмссөн гэж хэлсэн бол энэ нь юу гэж байгаа гэхээр дахин төрөлтийг бас ингэж илэрхийлсэн гэсэн. 그래서 우리도 거듭났기 때문에 우리는 이제는 옛날 사람들, 세상 사람들과 같은 생각으로 하지 말고 우리는 하나님의 사람으로 살아가도록 힘을 다해야 됩니다. Тийм учраас бид нар ч гэсэндээ бас ялгаа байхгүй. Эзэн бурхан бид нарыг дахин амлуулсан учраас бид нар хуучны эртний тэ өөртөө хуучин байсан тэр бодлороо энэ зүйлүүдээр амьдрахгүй байх нь их чухал. Хэрэгтэй амьдрахгүй байх ёстой. 두 번째는 산 소망이 있게 하시며 그랬어요. За хоёрдугаарт нь болохоор амьд найдварыг та нарт байлгахаар өгсөн гэж хэлсэн. 산 소망이 어떤 소망일까요? Амьд найдвар гэж юу хэлж байна вэ? 자, 산 소망은 어떤 소망일까요? 산 소망. 산 소망. Амьд найдвар гэж юу вэ? 살아있는 소망. 그러니까 두 번째 소아시아 성도들이 받은 은혜는 살아있는 소망을 가지게 되었어요. 살아있는 소망은 하늘에서 언젠가 하나님께서 면류관으로 갚아줄 수 있는 상급을 받을 수 있는 소망을 우리에게 주었다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл амьд найдвар гэдэг нь болохоор бид нар энэ дэлхий дээр зөвхөн найдаж зогсохгүй одоо ирэх өдрүүдэд тэ эзнээс өгүүлэх тэр малдрын тэтмийг угаасаа авах нь тодорхой учраас тэр ингээд тодорхой болгоцсон найдвар гэсэн үг байна. Амьд найдвар гэсэн тийм үү. 그래서 베드로 후서에는 그렇게 말을 합니다. 너희는 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 하나님의 백성이니 그런 표현을 썼어요. Тийм учраас 2-р Петр дээр юу гэж байгаа вэ? Та нар бол хаан дахилч тий ариун үндэстэн тэгээ Бурхны эзэмшлийн арт түмэн гэдгийг хэлж өгсөн. Амен. 산 소망이 있는 사람의 모습입니다. Энэ хүмүүс тэр одоо энэ хүмүүс нь болохоор чинь амьд найдвартай хүмүүс гэсэн үг. 그래서 오늘 여러분들도 마찬가지입니다. 저도 그렇고 우리의 미래는 정해져 있어요. 천국에. Бид нэр одоо ингээ харах юм бол нэг үгээр хэлэх юм бол бидний ирээдүй бол аль хэдийн тодорхой болсон. Тэгээд бид нэр яах нь мэдэгдэж байгаа. 우리에게 주어질 상급과 면류관이 예비되어 있다는 뜻입니다. 그게 산 소망이에요. Биднэрт өгөгдөх тэр нөгөө шагнал нь тодорхой,
Тэ титмэн тодорхой. Энэ бол тодорхой байна гэдэг чинь энэ бол амьд найдвар гэсэн үг. 그 기업과 면류관에 대해서 사제를 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 있게 하시나니 그렇게 말씀했지요. Энэ талаар юу гэж хэлсэн гэхээр дөрөвдөр тэгсэндээ мөхөхгүй, буцагдахгүй, алга болохгүй гэж хэлж байгаа. 우리가 언젠가 하나님께 받을 그 산소망의 열매는 썩지도 않고 더럽지도 않고 쇠하지도 않습니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр нэгэн цагт тэ эзэн бурхнаасаа хүлээж авах тэр амьд найдварыг одоо үр жимс маань ямар гэхээр тэр бол мөхөхгүй, буцагдахгүй, тэгээ бас амьд алга болохгүй гэж хэлсэн. 자, 곧 너희를 위하여 하늘에 가신 것이라 그랬잖아. Бас юу гэсэн хэлээрэ бүр бидний төлөө тэрийг эзэн бурхан угаасаа биднэрт өгөх гэж тэнгэрт хадгалсан байгаа гэж хэлж өгч. 이 소아시아의 성도들에게 주신 하나님의 은혜입니다. 오늘 우리에게 주신 은혜고요. Тэгээ энэ нь болохоор чинь тэр бага Азад өгсөн, итгэгч нарт өгсөн ерөөл мөн бөгөөд биднэрт ч бас өгөгдөж байгаа ерөөлийг бид нэмээд хэрэгтэй. 아멘. 오늘 우리도 마찬가지입니다. 이런 소아시아의 성도들이 받은 이런 은혜, 이런 미래, 이런 소망이 우리 것이 돼야 되겠습니다. За өнөөдөр ч гэсэндээ биднэрт өгөгдөж байгаа тийм энэ ерөөл, энэ ирээдүй, тийм энэ найдварыг бид нэг сэтгэлдээ хадгалах нь их чухал байна. 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 시간이 다 За 됐죠. өнөөдөр за хэд өнөөдөр энэ хүртэл сурыг. 혹시 뭐 질문하실 거 있습니까? Асуух зүйл байна уу? 저기 아무튼 간에 아까 얘기한 것처럼 금요일 날 다랑에 가니까 다랑에 있는 그 학생들은 다 오시고 특별히 나랑계를 그 좀 서류 좀 가져오셔야 되겠습니다. 입학 서류를 좀 Маргааш нөгөө дархан руу явж штэ тэгэхээр дархан дагаа оюутнууд болж уулзаж уулзаарай. Тэг ялангуяа наран гэрлэгч болохоор юу яач гинэ. Та нэг эсэлтийнхээ бичгээр өгдөгөөс аваад түрээд ирээрээ гинэ. 자, 졸업증명서요. За төгссөн нөгөө нэг диплом, төгссөн сургуулийн диплом. 또 성적증명서. Тэг дүнгийн хуулбар. 그다음에 여권 앞부분 гадаад паспортын нөгөө хуулбар. 그것만 가져오시면 됩니다. эднэрийг аваад ирээрээ. 네. 자, 그럼 여기까지 하도록 하겠습니다. өнөөдөр энэ дуусгая. Би нэг өөр асуудал хэлж болох уу? Байгаль. За баярлалаа хайрын бурхан минь ээ. Тэгээ өнөөдөр бидэнтэй хамт байж биднийг сургахад бүхий л цаг боломжийг гаргаж өгч байгаа бурхан тандаа талархъя. Тэгээ бидэнд зааж бас цагийг өнгөрүүлж байгаа багш нартай миньтай хамт байж үргэлж тэднийг бүх боломжоор хангаж өгөөрэй гэж танаасаа гуйн залбирч байна. Эзэн тэднийг та мэрэгэн оюун ухаанаар хангаж тэдний амьдралыг бас та ивэж өрөөж өгөөрэй. Тэгээд бидний сурч байгаа үйлсэд бидэнтэй хамт байж хүн болгоны мэрэгэн оюун ухааныг нээж эзэн танаас сурах бүх бүрийг зүрх сэтгэлдээ суулгах та бидэнтэй хамт байж өгөөрэй. Тэгээд бүх ирээдүйн асуудал бүх зүйлийг эзэн Есүс Христ таныхаа нэрээр даатхан залбирлаа. 아멘. Эзэнтэй багш нар болон орчуулагчийн дээр таны мэрэгэн оюун ухаан дүүрэн байх болтугай. Оюутнуудын минь таны мэрэгэн оюун ухаан, таны хайр, таны нэгүсэл, таны халамж дүүрэн байх болтугай гэж эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. Амен. 아멘. 오늘 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 여기서